re tla tsa yo re le budisang a le mongwe hela ebe ba latelwa ke bo malome malome Daniel Sogotlong ha go tswa tebudiseo o bo se ipaakantse ga go tswa bo malome go tla bo go latela batsadi motsadi ka fa motsadi ka ramashadi e tla tsamaya ka tsela e ntseng jalo kora borra Jahana malome e tla nna mo Phakisi Motlhake and then abalatelwa ke motsadi e bong Belakoa le tla go le latelana jalo yo re le bodisang re molatedi po more tsamaela ka kwano o tle o re le bodise gore o tsamaile gare gore re bone le Hallelujah. Pama, who is a feeling? Otsadi ya dumedisa mo leine la ga Jehova. Amen. Yo ke meng ha ke bilwa molatedi po more ke nyetse ngwana wa ga Pota Pologa ke motogolo wa Mothamaga go Halmwane ke ta bua yana ka bongwanake ne ke ba bitsa bongwanake bana ba re tlogetseng bana ba ke bongwanake in the sense that ne le batho ba e leng gore ba close thata le mosadi wa me ke bontsala e mosadi wa me yo mongwe e bong Boipelo wa ga Malome wa bobedi bong Khumonyana wa ga Mmangwane ano bana ba hela ka boputshwane mane ba ile Africa borwa ba emeletse ka di 22 if I'm not mistaken or di 22 ba ya South Africa e le gore ba tsamaya lwantsa la bone go bidwa Thomo so Thomo ne le gore ke motho wa thena ga ke tso go a nna thena ka di 23 go a if I'm not mistaken so go beng ga bone gore ke be ke re ke bongwana ke ba tsene ka nna go lapeng go ke nnang te go Tokweng so ke ta re Tokweng ta intshwara ke mongwato so ha ba tsene ba ithetse le gore santse ke diretse bana a dinara nyame ba re joina ra ja mmogo ba gaetso re jele mmogo le bana ba so go je mmogo e be e le gore go tswa ha ra laelana ha re laelana ke ba ra kere ba gaetso a se gantsi ke jela Christmas ka kwano mme go tla dirala gore ke to jela Christmas go Thamaga ke ta ka moso ke itelle mpetse bongwanaka ya ba duetsa ba ya me o re shokile go mpego we'll make sure that we do that so ne le gore maikelo ne le gore ta Christmas nka phakela yana e le gore te go ja lunch so ka di tsietsego tse ne di diragala ka tsatsi la Christmas it was so unfortunate re emeletse very late go Gaborone re tla Thamaga so go emeleng late mo ne go tsietsa ga rona ya batho ba re sa itse le nna ke ikutlwa gore hey melo a me botlhoko ga ke itse go dirala so go emeleng e be re tsena go mme ke ra my mother-in-law ha phase 2 ha re tsena ne re 5 o'clock mosadi mogolo a lwa kae na kotsi why are you leaving this time ke lesan lo ithela bo mang go setse go jile lunch ya Christmas le ya go dira tota mo pelong ya me le go thare ke Thamaga ba gaetso so go no e be le gore mao wa stretsana mosadi wa ha re tsana go koloi a ne kwa sekere ka re ke re ka nna ikutlwa gore mme gone go late a re boele Tokweng
ke bona ke ra re to kwe o ntha a re ka ke ra solo etsa bana gore bo go pana di cousins tsa bone at this juncture be re boele to kwe. So the best thing at tama nya be re tama le nna no ka ra ka thama sentela mo moeng ile ya tsena ha flyover ya Rainbow ke a khona ita indicator ke khona go tama mosadi le na wantha no sa re wa to kwe be mo didima la la gore tsane go sa re ka riso ya la tota to be fair that day. It was so sad. So be re tama la ra go tama nya go tama nya meritetse ko la peng re tsana go me mabona go ke ba malome. So ha re tswa teng re tsana go matshireletso re keta le bana go ya khantele ke batho wa ntsala ke o ba reng shibane. So ga ke mmone phone e la hela tren khantele be ke tsana mo go malome go padisi. So bana ba go ba ho e bon ka tego le la rona. Then ke emetse shimane khantele nyana shimane ka like ke a goroga so be re ke a go wena ke mona ke mona kana ka bo lo go batla ntsala ka ko ena hela monna we lo go ruteng ba ba ile bo botheba. So nya me boss re mo aba re sore ke tana tsena ka ha wa ja then re well ha koloi ha re tsela ha koloi hela around go I think it was for 2140 22:09 mogala wa tsela go letsa tomo ya chiparana le mathata a no chiparana le mathata ithaganile ka kwano gore le tomo ga mpolo go le. So from there ke letsa e bo mosadi wa me go itse ke mo letsa gore ka bana ba re bana le mathata a ke tsore go diragalang. So ta ka kwano ke te ke go laele ke tsamaele Uncle Shiman. So go itswa di ganyana go no le nna go ke hudwega maikuto hela gore wa idea khantele thomo le tsalla. So ha la go no ke be ke bona gore o ha bona le matane ke tsere gore mwe ga se sepela mwe ba simana ba thama ba itile ka ditlapanyana hela ke mo e ka tang ke go disa ke tsena kwa kante ga kitse. So then go no be le gore ke letsa go itse ga bonya ba ta le bonte ne re ditse le bonte. So ba re kana bana ba re bana le mathata le ithaganele go spotong se ba re bana le mathata nya me ka ithagana ha ke libile go tsena ha sport ke kopana le kombi ya go riwa e go bua ke talker. So ka mora go na le kolo ya sepodisi. So itale be ke rashi mane ke re go ha o tshotse be go na le a massive accident and for that matter nna ga ke akanye gore ke bongwana. So ara tsena teng be re hetanyana go senya thomo wa re letsa le hitile wela go mora nya re wela go mora ra tsena ha wena ba ga iso are spate go le nthomo nya ga re misa bana ba babedi ne re le 5 ile nna Khumonyana Boipelo Masego. So ya no re misa ba batho ba te ba re setse morago ne re tola sekonte re kgone go tola rona boraro ja re bo Masego Khumo le nna ba babedi ga ba kgona go tola bana e le gore la thoka go bona yang bana ba bangwe ba tola go morago go confusion ya la bana ba ba so traumatized. So then e be ra hospital ha tsana hospital ke go ba bonga ka gore ba ga iso re bata bana re hente da gore re kgone go bona gore bana jang nya me ba bonga ka ba ra re santse la attend le batho ikang le thui ya cha 40 minutes wa cha khantele be ke o isoro go ha rena la mathata be ke letsa kazi bonne mogolo a Boipelo ke a mo letsa nya bonta ba re ya no ke tswa yang ra go go lapeng ke ra batsadi ke re nya re be sa hela ba re o tsena go nna le bonako ka gore ntse re distele le wena le bonako le mago bo a ba go na bokete be ke ne ke te go ya tsena a batla then we go a tsena kwa situation is still the same go spate ba re khanna go tsena then run 30 minutes 40 minutes wa cha then we get I also get tole mosadi ka gore totally now I was worried because I know very well that my wife is so close to these kids. So how can
sengwe hela go a utlwa sengwe ga gona o mo tsaya sengwe mme a itse gore ke sala ke rile ke ete nyaka tabo ga wene ga ke buile ga wene ke bora ke re ke eta mme ke boela a sepatela ga ke setse ke le almost 5 minutes go tsena a sepatela bonte ga a letsa ke mora ke re ke a tsena no ga ke tsena ke a mpolela one masula one a bagaeso so bana ba why I'm saying ke ngwanake ke bana ba ile gore every night then when it comes to festive season around December and they will come to my house ba ngoba gore go ipatela boroko ba tle sleep over in bote bana le ene maro ke tla be ke tsama la hanne ke sa itse gore go ra ngwe di hotel this ngamba ka roba la ka tsa ga kolobe so ba ga itse go bothoko thank you ke a lebogarre ka tekodiso eo go fa le ba batsadi gore ba tsere nako gore ro tle re tlhaloganye gore go diragetseng batsadi ke a le dumedisa ka nena go se Jesu mme pele ke tswelela ke tla go ba bo malome gore ba tumele ka kwano re bantse ba tumele ka kwano batsadi ke re ba phoetse ba dikoloi tse B507 BSA le B910 BGG dipone tsa lona ga di a tingwa di a tumeleng go mme bo maloma ba ntse ba tumela jaana ke tlhalosa gore batsadi se go tlhalosa gore thulaganya tsa tseno tana pharologano mme yo e meng ha ke bidiwa on tla se botsona pheko ke le motsamaisa tiro mme ke taba ke na le re Thomas Tau kuma bite re tla tsamaiswa ke re Thabo Motlhake o taba patilwe ke re ba utli ga borongwe ka le ka lo batsadi ke taba ke netse go malome ke a dumedisa monile matla a Jesu Kriste o eng hape le ga lona ke ene Daniel Sogotlo maloma a Boipelo batsadi ke ipotsa gore ke tonna ke bua ke mang ankele le re ga mpitse ka sekgowa a ba mpitsa Uncle Dan ga mpitse ka Setswana na mpitsa ska le magala nya la tebotsadi ba ina kwa khatleng a dinga na mpitsa malome ntutwana ke ina go le ana mpitsa ka la ke go leng ke bua ka lone la go ga me botsadi nna ga ke tse gore Boipelo ke motlogolo wa ka ke tsa gore Boipelo ke nna ke ka gore e rile a ke simololo bereka e be ke nna le Masbi re tlo so bitsa Masbi ko Gaborone West ya no bontsi ba nako ne ke bereka shift ya bosigo ya no go tle bona bona go ntle o tle ba tsa Boipelo a mo isa sekolong motshegare ga le gore o tshwaregile go tiro o tla ba re kopa gore nya tsa ntse le Boipelo ha sekolong hadi mme le bona re go le engwe ya mokoko o moshibile ke sa ke re bontsi ra itse go le ya teng shibele ra se bia Thamaga yone ya no ke tle ke tsa makotsa Boipelo go sekolong ga bo tsa Boipelo go sekolong o tla ba nthare malome o no phekela go ntle ke phekela ka gore go ntle yana ke tlhaloganye ga e ke tla ke tsena ga ke pheka mo teng ga sekolo ga ke pheka mo teng ga sekolo Boipelo go tla ga ta bo ile o tsena mo kolong ya tsena mo kolong wa so tlhomela o nna yana ke a mo tsa Boipelo ke ankele ko se ka re no pheka go ntle ka no tshegisa di classmate ona o kolo yena mo ene ka o ne setse le ko le kgologolo na sa ne sentle mo di classmate tsa go bona ba tsamaya ka kolo eo e ke mo tsara ha e re mathata a teng ka na ko le kana batho ba tsamaya ba batho ba tsamaya ka dikolo tse di ntseng yang na o ntsa ka kolo ye ntseng yang e bile go botoka la ke le gore o nne o tlaela ka maoto o tlo ntsa ka gore na mo phase 2 na re mo ji West phase 1 kra o ke ka hanna ntse ka teng betso me ala botsadi motlogolo wa ka Boipelo ke ne motlogolo mo nyenyane o motona ke bakang ka tswa ke le mo nyenyane ke motlogolo wa ka bakang ne le motho o le rato a le pelotelle ke ngire na le pelotelle malogana ba ile o cheka nkoko wa gwe e bong mago bontle ya no ba mpitlela kwa morwa
ya no mosadi mogolo ke motho e leng go sokodisiwa ke ditsebe ga o dipila ya no nna ntsi ga se gantsi ke tlotla le ene ka gore kana go ara ke tlotla le ene ke nna ke buela go di morangku ya no nna le thomorene ho Boipelo wa tlotla le ene go re ke mo lebeletse ka go itse Boipelo pelo telle a tlotlela nkoko ya go ka ile gore o tsena sekolo go ka ile nkoko ya go mmalla gore nya ile a ke itumela ke na le ngwana wa ngaka ile gore o tla nna ntshidila so ka ka bokushwa ba tsadi Boipelo le motho ke motho e leng gore na le lerato e le motho o le gore ha re mo lapeng ga ba bona ka 2021 ne go na le Christmas celebration ha ke batho ba e leng gore ne le motho e leng gore ha le nteng ga to gona le khanya ke motho a le Kapa go twa motho e leng gore o na create history a se isa batho so Boipelo le motho ntse ne le motho a le Kapa e leng gore ha le nteng go nna gore di tsene a tlotla ya no botsadi tota go botlhoko ka gore maabane le re tshwantse gore re celebrate birthday ya Boipelo gore le mo family Boipelo le thomo wa ka rona tswana a bua na tsena ka di 23 Boipelo na tsena ka di 30 ne go sena ka re ka lebala birthday sa bone ya no tota hela ke re motlogolo robala ka kagiso tla sala re go gopotse mo dipelong tsa rona ke a leboga botsadi Arere amen. Batsamaisa tiro pe ke tsena go ke le leboge. Kanta tana go kere protocol has been observed. Ke le moga ditilo tse di hano ka go tlhatlologana ga tsone. Ke be ke tsena go ke dumedise mo leineng le maatla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen wa rona go tlase. Ke ya magantsi mo pulpiting ye ke rera mo kerekeng ye me go pieno ke eme hapela ga bana ba bedi ba yo Gorataone Khumonyana Keagana ke motlogolo wa yo ke Boipelo Motlhake ke ra ngwana gagwe yo ke maloma gagwe ke ra ngwana gagwe yo mme ke segetse gore ke tle ke bue ka motlogolo wa me ke le malome ke eme mo boemong jwa bo maloma gagwe tota ke romilwe ke Tapologo Motlhake o le maloma gagwe tota ene o wa lebaganeng ke ditlhogo tse nna ke o mmatlana mo go bone le wa bone Motlhake rago ka gago mme ba gaetso ka bokhutshwane mme ke re ke le tlhalosetse ka ngwana o pele ga ke bua tse pedi tse tharo mo nakong e khutshwane e ke e hilweng ngwana o Gorataone Khumonyana Keagana ke ngwana wa ga bobedi ke kgaitsadi yake jaaka go te bobedi e ne le mosetsana wa bobedi wa ntlha mo go ene o bapile le ene gone o bidiwa Phologa wa mo phanyana o ntseng a tswa gago bobedi o a tswa go ga ngwana ba nyalwa go ga Rakowa mme ano o nyetse go bo malomagwe go ga Rakowa kwa ka ha ke motlogolo me gape ke malome ha ke na le bone jana mme ngwana o ga bobedi ene e le ngwana wa ga ke na le mama Kgabi Motlhake le Ramatuba ko Loeto Motlhake go ga ngwana Motlhake o e le Motlhake wa ga Khotlaetso go ga ngwana mme ga kena go kgakala ka gore ke ngwana program e tla le bolela ka letso la rona le ba ra Motlhake ke batla gore ke bue ka ene ngwana o kere ba gaetso re la tlheketso ka gore ngwana o e ne le ngwana o a itshwarang sentle ha ke bona ene ke mo le ba yana o tshwana le ene mo go maswe ka height ne le na le sekono a le setsiriri mme ga le molele mme gape ha le ka bona soto se sa hatse
a para setlhabo se se go godimo le kgarebe le go godimo ya setlhabo se se go godimo ngwanao le re sologetse go le gontsi batsadi ha re ne re baakanyetsa thulaganyo e tsotlhe morago ga masula le re Motlhake wa bone ne re botswa potso e le ngwe hela ya bana aba bomme ba kana ke bomme a se bana 30 years abana ba na le bana o kana go ne go hagamatsa gore why ba le 30 years ba sena bana ba ga tsika le bakala gore ba ne ba itlhokomela ba ne ba letetse gore ba tle ba bone ba lekane ba bone mo lenyalong mme ka maswabi go dira se diragetse ne re emetse gore tla bona go amogela magadi a bone mme ba gaetso ke wetsa ba tsamaisa tiro ke re diemo tse di ntseng jaana di batla re tshegetsa ka modimo ke batla go bua o paki a testimony before ya go nahatsi ka gore Satan ke mwaki and I stand here to testify that the devil is a liar. Bara Motlhake na le thapelo ya Thursday, every Thursday the whole family prays together with the Mafiken family and Kasudi family, 3 families every Thursday rapela mmogo. And this year heditse thapelo ya rona at a higher spiritual level. At a very in a land tshare bona re hetsa ngwaga ka thapelo e go ya seemo se se go godimo se ka lokang mme go botla go diragala jana baruti Satan o tla go rari a mme a la rapela. Secondly ke ne ke bone pono ya gore go bona le tlhogonolo God's favor e tla mo gara Motlhake e gagamatsang. The devil ga loka go rari, is this the favor that you said you have seen it in a vision? I have seen favor. I have seen favor. This morning I saw 3 angels. Mama Motlhake, Mabuntu. Ke bone ba engele. Ba ruti ha ditilo tsentse go rerela ha go tsone ha. Mo mosong o ise go tlope. Ke bone ba engele mo ditilong tsone tseo ka be ke le modimo tanki ka bo paki jo bo ka ba se modimo o ke modimo. La ha ka nna jang ha re ka ke ra mo itatola la ha Satana ka re petsa go le kae ha re ka ke ra itatola modimo. Ka gore ga re mo ruti re mone. I have seen this God. How ka sto I tshwarela ka motsanka ba gagwe se ma sentse ana se tla go palela ba getso mathata kana go re ke moruti tla go re mo tsamaisong kgarametse ka gore go tile ke bua ke le malome me jano moa o tloga gore ke re me ne ke re hela ke re ba getso a di kanyeng modimo o tla re tshegetsa mo demong tse dintseng kana ke bua ke re malapa otlhe a re gomotsegeng a re tshapeng modimo a re tumeleng. Paula, in weaknesses I am strong. And I say that I'm strong. Happy Kalina Lemata, Lamrana Jesus Christi, Reale boga malome Canada la boga bo malome. Ke bona go tsamaya go gore nyano o re ke re moya o re ke re moya au khalid. All right, ndere mmare tswelele pele ga re tswelele ba ga iso kgabollo e teng ke gore matlwana a boitiketso anga tsira ba ba ga ba mpone aka ha morago ka me ka morago ga go re mo go yone le ka tsamaela ka go la khona go thisega ba o ne le bo malome ba ga itso ya no re tsena mo gore re utlwe motsadi e bong ba thusi Motlhake abo asala morago ke bele kuwa morago ga batsadi go a go tsena
moemedi wa sekole se neng Boipelo a tsena ko go sone. Ga ke na leina la gagwe fano, ke kopa gore le ene a ga le teng le ithulaganye a ta ipaakanye ga go tswa batsadi. Morago ga moemedi wa sekole go tla bo go tsena moemedi wa tiro wa neng a bereka le Keagana e bonjuel ga o lebale morago ga batsadi. Ka tsela yo re ba thusi Motlhake gatela kono pele o bo sala morago ke bele kuwa ka go latelana ga lona ke kopa rena re se re tse dipina re le ke go lelekana ko e ke a leboga. Jaanong ba dibui ke a simolla jaanong se re se dumalaneng ga ke bona o ya lolololo ke tlo tla ga thoko ga gago ga o ntse o tswelela ke le ga thoko ya go ke tlo go gata. Ke tla hetsi ya re lelekile nako yone kana ya betla re siela ruri a re riana ka bokhutshwane Motlhake. Dumelang basadi ke le maatla ka morana Jesu. Dumelang bo malome bo mashadi. Dumelang basadi ko ga ngwana. Putama kutumari dumele ke letsatsi le le thata nna re tla bolokwa e bo manne ga o le motsadi wa botsa gore go na le o tlabeng a go boloka ga re tshola bana yana se ke se emelang gano ga se nna pele kowa ke bidiwa mogotsa kgotla kowa o na nkopile gore ke mo tshware lebogo mme ngwana wa ga come from o tsewa ke come from ona a bidiwa o tswa kae yaanong ga re le ga masimo a nne re mmitsa come from kapa ne re kitsa sekgowa kapa jang o Motlhake Khumonyana jaaka ne go tlhalosiwa bana ba ke batho ba le bangwe hela ka gore bana ba ga come from ba ga o tswa kae ha ba tswela ka hantle ga jarata ga mmaawele ba bitsa mmaabone ba re setlogolo jaaka na tlhalosa Khumonyana o tsalwa ke makgabe kana ke kgaitsa ya ra ngogo bana ba ga sengane a moroko o ra koa boneha so ke setlogolo gone ha le ka tsela e ntseng jaana mme no tswa ka yo ke ngwana wa boraro wa ga Keagana ile ngwana wa boraro wa ga Keagana ile ditlogolo tsa gara go bua mang ga kgotleng monna wa shapi le nnilo Keagana o ene wena ene ke setlogolo se ora mpudi Keagana o tsalwa ke monna na bidiwa mokgadi a motsetsile mosadi a bidiwa go buitsema mpudi a mpota so Keagana o ke setlogolo se ora mpudi mokgadi ona o tsalwa ke monna wa bidiwa Modiselezi a motsala le motho a bidiwa Mmoni wa jwang wa ra mogotsi so ha ka go tsamaya le batho bo ra masisi batho bo ra bora mogotsi ka boharologa maketana ke se ka ikaelo lo gatse ba go bitsa setlogolo ba mmitsa ka Mmoni yaanong Modiselezi ene ona a tshola
a tsholwa ke monna go tokoa motshola le mosadi a tsholwa ke motho go tokoa me ke khutshwatse a tsholwa ke koa ile o dibofo a motho o nageng mme ke re ke one bokhutshwane le bolele jwa masikana mme ka bokhutshwane jo bokalo make tshware ke tle ke supele go tshwarisa nako ke a leboga botsadi ke ne ke dumedisitse batsadi bo malome batsadi ko ga ngwana nna ga kena magoko a mantsi ngwana yo ke ra ngwane yo ke ngwana ga ra ngwane wa ga wa bone ka leina la gagwe e le ngwana wa bone go lapeng ngwana yo wa gagwe e le wa bone mo lapeng jaanong re garogile dipelo hela thata ka gore batsadi ba gagwe ke batho ba boleng mowa rotlhe ba re berekang re hitile mo go mmarangwane mo go rangwane go ga buru ka mowa o etileng jaanong go nkutlwisa botlhoko hela thata gore be ke bua ka ngwana go a sa lekana le wa ga rakgadi ka ba gaetsho tota hela ga kena magoko a mantsi ke gore re latlhegetswe ra latlhegelwa le nosi re latlhegetswe re le lelapa mme o ne le seithati jaaka malome a ba nna a bua ne le sekgantshwane gore o nana ditebego le ena ha go lebile e le gore la tlotla batho ba bangwe ne ba dila go ditebo tsa gago ka ona a go tsepamisa matlho ona a tsepamisa matlho mo go wena ha o bua le jaana ka ne re motlwaetse gape nna molomo ha tlase le ra ha o khonne ana wanywa bua le ene ba go tsepegile matlho jaanong ba ge tshore re latlhegetswe hanga ke a lololo thata jaaka motsadi ka ha motlogolo wa malome ka tota ke malome ka ha na tsotsong ka ditso tsa bone ka teng nna ke sa le ngwana ba gaetso le tla di bona mo pampiring ke re ka magoko a ka lo batsadi re latlhegetswe ke makgare ba mantle thata a neng a utlwana ba nne ba le lerato le le heteletseng le le ka se le nne le go lekanyetso ke re ka magoko a ka lo batsadi ke a leboga mpe ke boele morago ke go roma ditokolo mme go na le sehela mo lontone se se reng go botshabelo godimong go re tla bonang go re tla go re tla nna sentle go botshabelo godimong go re tla nna sentle gone ka magoko a ka lo batsadi ke a leboga modimo a le amen. Ke a leboga batsadi ke a tlhaloganya gore le filwe tiro tse di thata di buitsotlhe tse di tlang ha le filwe tiro tse di thata nna gora gore ra Motlhake go ja mo ga Boipelo nna ke a go itse mme na sa tsa hatsi bana ba ba ga ba bone hela ba botlhe ba hela ke se shoka batho ba tsikele ke se itse ra o ja wa mme go mogolo ba ne ba o ja ba ja molomo batho ba so ra na sa tsa ha batsi jaanong re Motlhake o wela re latlhegetswe ke makgarejana a mantlenyane malome le ena go ile gore na ba ise ba nne le bana na ba itlhokometse ba letetse
borra le re bolaile ka bone le diegetse boboi bo balona boboi ai right school or attachment rep wa ga Boipelo Joel ha le bale tlanka kwano ile moemedi wa go tswa go tirong tlanka kwano le tlele re he botshelo ba mmatialo ba bo mmati ba lona gore le tshidile jang se ke se kopanyela ga o tsena pele o bua re he leina ke wena mang o tla o tswa go tirong kana go sekolong ka tsela e ntseng jalo. And then ha ba fetsa go tla bo go latela tsala wa ga Boipelo ele go rata temogo ipakanye le Benedicta Kolobe ene le tsala wa ga Keagana. Thank you very much. Karisio modimo a bele lona na ke bidwa hela gote Mr. Benson Mutsumi ke tswa ko sekolong sa DDT College of Medicine ko ne go tsena Boipelo Motlhake teng ke le student license officer go tsa motlhokomedi wa bana go ne ka ko ke na le morutabana wa ga Boipelo me Thato Lebeko e leng gore ke bone ba ne ba tlhokometse Boipelo mo go tsweletsa dithuto mo yone pharmacy. Ha rena go nna ba lele re tsile go nna ba khutshwane tota ka gore loeto la rona le Boipelo ne le se kalokalo mentswa le hane re soletse go le gontsi mo wena. Boipelo e ne le ngwana o botho go sekolo, ne le ngwana o thaga a ithuta thata ebile a tsaya dithuto tsa gwe ka thwagana. Na ha ke ta kopana le Boipelo thata ke bona ke kgona go itse ka gore bana ba sekolo ba bantsi thata ke kopane le ene nako ena go duga mo thusiweng ke batsadi ba gwe go duelela sekolo jaanong a go dugela mo government ka gore o na tlhoka dithuso tse dintsi mo go nna ka nako eo ke mokwalla le makwala e leng gore na tshwana go ra ise ka go ba DTF ka gore a kgone gore a thusi mo nakong eo ke ne ka ithuta Boipelo e le ngwana o bonolo, ngwana o lorato ebile re ne ra tswella ra nna ditsala e re hana le mathata a itse gore office ya me ke yone ka mothusang gore a kgone a tsamaye sentle mo sekolong sa gago. E rile mo malobeng ha ke bona tiragalo e kana dikgantse tse neng di ama Boipelo ke ne ke le go gae mme ke ne ka seka ka nna ditumelo ntsi ya gore dikgantse di ama ngwana ke tota mme morago ka botsa ba bommata ba gagwe ke ba leletsa ke ba botsa gore ka ntse le kile la tshwara Boipelo la utlwa gore o ga kae ba ntha ba re ha o iso tsene mo maranyaneng wa bona gore o iragala ka re nna mo le ne ke tsela gore ke dikganyela ga se tse e leng gore di ama Boipelo wa ngwanake ke yaanong ga go roga gore go ra gore ke nnete mo gone ke ne ka ba bona hela ke tswa ha neng ke le teng ko gae ke a boitswalla mo ntlong ke ipotsa ka tsena mo maranyane mo conversation ya me le Boipelo ka bala ka senda di message Boipelo a sa di hetong ke ipotsa gore go iragalang ka ngwanake mme ke na le tsala me ya moruti e ileng ka re ke ntse ke le ho ka tshwara ke a bolela mathata a ba bua le nna go no e le gone gore wa nkgomotsa jaanong le nna ke re go batsadi ba ga Boipelo
ba lapa la ga Boipelo, ditsala, masika le lona ba ne le tsena Boipelo. A re go mo tsebeng, re go mo diwe ke lorato la Modimo, ebile re tie le ngwana a rona gore a robale ka kagiso. Ka leboga. Ke a le dumedisa batsadi ka leina le mata go se Jesu. Ke re a kagiso ya Modimo e nne le lona. Nna ke di jua Jewel ga o lebale. Ke tswa ko Mhalatsi. Ke ne ke bereka le Gorataone Khumonyana o NTR Technology Holdings. Ke le supervisor ya gagwe. Ke kopane le Gorataone ka ngwaga wa 2020 o mo epong wa Jwaneng ke simolla go bereka le mo NTR. Ke lekile go kwala dintlha gore ke se ka bua go le gontsi thata ka gore re ka thola ka gore mo ngwageng tse tharo tse di fetileng ko morago ke sa ke re ke rona ko tirong batho ba rile le Gorataone go gaisa mongwe le mongwe. Mme Gorataone ne a bereka e le our she rep. So tota tiro ya go ne le go tlhokomela babereki gore ba berekela mo lefelong le le siameng, ba bereka le bone ba siame mo maikutong. A se ba se dirisang ka tswa tools ke se ka se ba go ba tsega ba bereka. Mme ala se nka se buang go gore tiro ya go o na e dira ka bonoko pila tota. Nna le ene ebile tota ke supervisor ya gago ka ne ke bereka close thata le ene. Ga ke gakologele Romana tiro nna le ene. Le go ta tirong ga gagwe o ne a tagela ka nako e se motho yo lofa le mo tirong. Mme ha ke bua ka go dira tiro ga Gorataone ka manontlhotlho yana, bua ka se ka gore e ne a re ka ngwaga wa 2021 ra wina award ya best performer mo go tsa safety and health. Mme ke dumela gore re kgonne se ka boitseanape ja gagwe le ka haneng a le boineelo mo tirong ka teng. Mo babereki e ne re tsala mongwe le mongwe tota. Ke sa ke re ga le ba programme lo thela le kgona go bona monyenyo wa Gorataone. Mme o na ntse hela ya ne le motho yo tshegetseng ruya ina re la ntha mbolela go ona le a twin sister. Ke ha ke mo ganetsana ke re wena gore ke bona bua ka ha ya tshega ke re kana ba tshamekitse botse. So ha ke ta ke one the twin sister ka motho mo go ga se twin sister ra ya no ya re kumbara go ke bone ba tshwantse ba bua ka manyane go ra gore o bolela ruri. Tota hela rona re berekile le ene hela tota go sena tota sepela se re se wa go nna rona le ene go tirong. Me hela se ka se bua ke gore tota re la teretse re le ba NTR Technology Holdings le ba ko moepo wa Jwaneng mine. Le tsikiri sibile molaetsa o tswang ko mine maabane gore re ha ke bua ha le bone ke ba itsetse molaetsa wa masediso gore galala thwa le no si botsadi le moepo la teretse ke motho o na a bereka ka nata tota a tlhokometse babereki ka nako tsotlhe ga go tshwere tiro. Mme ko morago ke tantsha sephiri ka gae. Mme yo ha ke itse gore signature a yona a etsa kae kana ka dio tsa shigo go berwa ka go kwala se letsatsi ya na ntsha ene la ke sio ta u da formal nya bona ga ta ba pinya ne mo hale ke ya yana ke hitisitse o ta ke tshware la ntha ke ra o man na ke khandere ka bana he no to one to saka le nna tirwa me ha ngwana go ngwena ntsi ha ke ile da other side yo khona gore ye me e mshia ke mona ba me go kwa recently maloba hela na ha ke le gape ke sio go a letswa go letsa di office yo bereka le ena o nthare
kana go batla pampiri ko moepong kwa mme pampiri e batla yo signature formal o kae kana ba ntse formal ya wa ke he ke khakala mme kana khola ke a bua hela ka moso ebe ya re ke re ya monele hoa a dire twa ga go a ba ka le tatare ke bona gore mme gone ne le gore ska ka moso ebe go to sign ne ke se gore ke le ke sa yana mo ke sa e bona tse dingwe ne ke eta ke nna confused ke wa signature ya gore ke nna tota ke sign ha ke re ke bala mo kwalo ke bona tse di mo teng di nthale ba pila se pete kopane le yo ke ra gore le re bera ka tsegentseng yalo le Gorataone mme tota hela se ka se bua mona kwa gompieno ke bona gore botsadi tota re lathegetswe ke mo na le lerato a le pelote le mo bathong botlhe ba berekela ngata se ga bone mme hela go bohelong ke kare re leba ba go kwa gona le mahoko a ga mo apostolo Paulo ga a kwalela Baroma 8 ke verse 38 to 39 ete ke heta ka one pele ga ke wela ko morago mo tsamaisa tiro ke tabo ke weditse yone e balega jana verse 38 ya re gonne ke a thomamisa gore go le leso go le botshelo go le baengele go le magosana go le dilo tsotlhe tse di leng teng go le dilo tsotlhe tse di tatang go le dinonofo go le go godimo go le boteng le fa e ka bo e le sebua sengwe se se sele ga go kita go nonofa sepe gore kgaoganya le lerato la Modimo le le mo go Jesu Kriste amen ke ne ke re botsadi a re go motsegeng ka magokoa ke tabo ke lebogile sebaka le motsotso mo tsamaisa tiro amen 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 ra leboga dibui me rejuel o lategetswe ke a bona morwarre ya no kana gorano a bona o tla thola go sanela gape a ntse o lategetswe jana ya no ke ntse ke a latedisa me ra leboga ba gaetso re ntse ra tswelela ntle le go senya nako ke tabe ke biditse ba ba latalang e le moemedi wa lebantla me o tla nna mo mohela ba gaetso lebantla ke dilo tsa sešwatsi mo e leng gore gurupu kana bone ditsala tseo ba dira tse e leng gore ke tsa botsala jaaka go intsha di-auto jaana jaaka ne re utlwile gore pele ga tiragalo e diragala ba kile ba ile ba bua le koko South Africa ba ithabise phefo ke re le bantla ba gaetso botsadi go tswa gurupu yone ya ditsala e le gore ba ntshana sino mme moemedi wa lebantla ene ke go itsemang Pomore ba gore o tsamela ka kwano go itsemang Pomore e leng yane moemedi wa lebantla mme o tla sela morago ke moemedi wa batsona le bone yo e leng gore wa ga Boipelo ke bontle Letswiti le ena ipaakanye moemedi wa batsona le bone wa ga Gorataone ene ke Kabelo Keagana a re ipaakanyeng motsamaisang ke re kgaogana re nna hela re le lebantla ka gore bona yana ne ke ka seke ke tla ga ke le nosi bathong go thata gompieno ne re sa sologela gore ke be re eme ga go ntse yana ne re sologetse gore gongwe re tla be re eme ga baby girl a tla tswa ka monini wa gagwe a nyalwa kana Miss Gorgeous le ene hela yalo ne re sologetse go tshela lebaka tota o inu gore nako nngwe mongwe wa rona o tla tshwanela ke gore a tlolele ka
Mina re sa sologela gore go ntse jana. We thought we were going to grow all together. Re nna basadi bagolo ba ba lapisang ka di-sleepover jalo jalo. Boipelo le khustanyana ya ka re ba bitsa rona kwano ke bonnake. Ha go tele bandla yana go tewa bana ba ga Nkukunye re gola re le bantsi tota go ntsi hela gona ile ntate mogolo tlhela re ra mogata re ntse bantsi yalo mme ra gola yalo re tshwaragane re utlwana ditse re bontsi ba rona hana re na le di-memory tsa re santse re le banyenyane re utlwana re gola le di-cousin tsa rona and we miss that rona. Okay, rona we were blessed enough gore bondeo re gole hela ka yona. We are each other's best friends. We literally do everything together. Like literally. Khumonyana le Boipelo nna ne ke setse ke hatlhogile ha ba goroga. Yo Khumonyana ha ke gakologelwa sentle na le molela a heta khumo okay. Na le molela a heta khumo. Ale molele tota shi ne le mmehelo o molele hela ka ya ka le metsi. Na santsa na le metsi. Nkukutle ba a mo nnela nthuta gore ke moswarang o tla ba wa temeka o tshegetse molalanyana o tsere nako go tia because she was a topic. So Boipelo has na go goroga ka gore I was very nakitsile ha morago ga basimane ba bantsi bo batho bo shimane bo tlhehela bana. So I was happy gore nyane go na le ngwanyana ke re hela ha weekend dates and phase 1 ke a go tlhokomela ngwana ne go setse go na le thobo ne go na le purity engwe ya mama le Elizabeth go tla go teke mojise ka lebella ha isa polekana ya phe ke tswa mo dilong ka gore ke tsoro wa go nkgorisa ke tabe ke gorela nnake kana ke tabe ke tswa mo dilong ke tlogala mo go busula mo. So ba goletse mo matlhong a me re dira mmogo re bidwa le bantlanyana la bananyana hela go no ra gola re tshwaragane tota mo go organizing a party a eng gotlhe a bo modiro mo lapeng gore ha re filwa le ha masogo hae re nna hela re ntse le gompie go le ha re nyetswana. My husband was upstage a le kudisa a le bolela gore mo go wa mo ga gagwe hela gore a re sutele re nne le nako a rona re ratane re tshege re lele re bue ka dio tse eleng gore di a re tshwenya mo matshelong a rona. Mme hela go diregile se se diregileng go itse Modimo o na le thulaganyo ya gagwe. Mme hela batho there were 5. Me le sone statement sa batho mo ba le mmogo. Mme a re leboge Modimo ka matshelo a Filiana. A preservile Khumo naka Khumo Masego we'll get through this together. Oh baby girl baile the arresting ba tsamaile bohle ha ke tsora ke gone go ipitsa le bandla gore o mongwe ba bitse o mongwe a re we o mpata. Mme hela go itse Modimo re tla go motsega. Amen. Ke a leboga le bandla. Modimo o tla re fa nonofo ebile o re file nonofo a re go motsegeng ba gaetsho. Mme moemedi wa batsala le bone le namo le megala jalo ba gaetsho lebelo le le mo go lone le dira gore re toletse dingwe
jaanong mme ke tla kopa gore pele ga go tsena moemedi wa batswalwa le bone ke bitse ditsala pele ditsala e bong Goratatemogo e leng tsala ya ga Boipelo le Benedicta Kolobe e leng tsala ya Gorataone kopa ka boheo jo bokalo a ratumile ka kwano mme ke tara ha ba o etsa hela ke ta be ke kopile molotsalanyana bongwe re riane hela re kgone gore re sidilege ba gaetso tare hela ba tswa hela ke ta be ke kopile molodi ka kwa gore o tsene re ta ipolela gore le bomang jalo jalo. Dumelang botsadi. Nna ke Goratatemogo tsala ya ga Bui. Ke kwatile hana so that for me. Ke kwatile ke riri. To Bui, this is not easy. I never thought I would be standing here talking about you in past tense. But I guess it was God's will. Boipelo, Buinana, Billionaire, Beyonce, the business, you had so many names and each of them had a character attached to it. Boipelo was a very beautiful person, inside and out. She was loving, caring, considerate, wise, intelligent, kind-hearted, and humble. Boipelo was a very random person. She will literally ask you or text you out of nowhere questions like, what makes you a woman? What do you value in life? She would make you think deep, even if you didn't want to. And she won't let it go until you answer her. Growing up with Bui as friends, we would argue, always girl drama. But with her, she never had drama with anyone. You never hear her are ungalalana le mongwe or harate mongwe, even though narata honganga. But if she wasn't happy with something, she would literally call you or communicate with you immediately because she loved peace. Boipelo loved her family so much. You would try and make plans with her, and she will tell you, I can't Zala this weekend, I'm going to check on Mama le Papa. Or I can't Zala, I'm going somewhere with Marupe. Or I can't Zala, I got plans with my cousins. Or I have to take Boipelo and Lueto somewhere. Boipelo and Lueto, Auntie Boipelo loved you guys very much. We are so honored that we got to experience Boipelo's love. Your presence was truly felt and just got to experience her as a person. The hurt Boipelo, the down Boipelo, the up Boipelo, the happy Boipelo. Thank you for being Mamurutu Arona, always praying for us like you did beginning of 2023. We'll never forget that prayer. And telling us about God, we are at peace because we know that God takes his favorites. And indeed, you were his favorite. We know love because of how much you loved us. And we will forever cherish the memories that we have with you. Rest in love and in God, my friend. This world never deserved you. We briefly met Gorataone Khumonyana Bui through her. She was such a beautiful soul and had such a pure aura. May your souls rest in peace. Alitumedisa bagolo ka lene le matla. Yo menghana ke ene Benedicta Kolobe. Ke tsala ya Rati, tota ke tsala ya Rati Rati. Tota o tsala ba me Rati mo simolo tsala re tsana go junior school ko Lotlole. Ke ne ke tsana le go rata mo classeng. Me go no go sna difference e pehela break lunch sekolo se tswa. Rati na le softnyana. So a batla go nna sa kgagane le rona. A nna re checkana ko le nako. Ra tswalla ya lo ra ko mo shopasinya ka tla ke tsana yana le go rata wena mo classeng. Yana go rata ere nana nga bobisa tsela. A go nna re checka tsetse letsatsi. Re boda rotlhe ko sekolong. Can imagine gore bolawanyana ba bodimo kana ka batho. Rati na sa batla gore a robale a lo one robale 1-1. Eno tla batla gore mo robetse go bodimo re share bola rotlhe. Le re utlwana hela re dire tiro sekolo mmogo ka monyenyo ke motho o le mmoa tota o lorato so lo tse tsotlhe hela tse re dira mo go sena mathata ha re hetsa sekolo a be re tswela yalo
ra go dikolong tse di kgolwane e be ke loga le bona ra mo thuta toropo ya no ra go hirisa ka gaborone ne re na go block 6 ke na le go rata one na re ha re batlang go motho a ntla re botsa gore a rena ha batla batho ba ntse ba tla ba ithuhela re mara maitso na kana batho ba ke motho ba ra re ha bana le nano ithuhela ne re share bolao a Rati ka gore ke Rati ene mma ke o soft nyana ne last bona rena tota le gore tana nna la batla gore a ile a robala ha ga la re ira schedule sa bo ga pa ene le gore nya nna ke wa dibeisane na tsana ko ABM nna ke tsana le go rata ko botho so ne re tshela lo hela so ke tutile lo tse ntse tsata mo go rata rona lo rata ke motho o dumela mo family to o ratang family ya ga go rata modimo go ngwana gape di tsala le gona go ngalalana le gona go rana mafoko a se seng batho bo bosolong ba mela rate high school go nne yana so yana ga re se tsere go la gore ha re kgone go kopana tse ya kana re kopana go rana the last time I saw Rati ke ka October re celebrate birthday ya bone ba tsana 30 le kwa ga borone and na ga ke tse tota ne tse go bua ka botsala ba rona a bua ka hanga tanga le nna ke na go ngwana gape tla ra motho a tlhoka hetsa le go no bua ka maratang ka teng but na ke tumela le gore na le Rati ne re bua ka ratana ka teng ina re morago nyana hale ne rena le group ya WhatsApp ke na le go rata one la friend pono ha aba kwa la lo ka 25 tsa October re banyana ba ka tshwantse gore re kopane re catch up aba tla ra re kopane ka first week ya December be ke hai ha ke go tsama ka tsa ke re ko South Africa ha tlebe ke seo aba tla re le tswala le ngo ditiro ona re ka di 21 tsa December aba re how bogolo jang bathong so tota Rati ne a batle go ntela a be re hela re dumelana gore ka di 27 tsa December but unfortunately so ke re kumo re tse re teng o tla le ka gore o tibe phatla ya gatho re stay pizza ke a leboga ditsala mme batsadi ka bokhutshwane hela se ne ba se bua hela ke lorato botho le maikarabelo a bana ba ne mana le bona go ntse hela jalo ba batsadi mme ke tabe ke kopile mokgweetsi wa Wits le namara ga ya helela ke B582 a go tswala defense tsa go ya gagwe mokgweetsi wa Wits B582 a go tswala defense tsa gagwe ka jalo ke tabe ke ta ke emeletsa moemedi wa batswala le bone ka molotsana kapa mme ke tlhalose gore pine tabe ba re ibina la ene e ratwa ke Boipelo thata ba tena ibina tota gore batho me ka le mole kuta go tualo ka jalo mme ke dumela gore batsadi re ta bina le na pina eo ka jalo ke tabe ke le netse gore molodi o in times of distress, confusion and fear. When my enemy surround me, I know in you I am safe. 'Cause you keep me and hide me in the shadow of your wings. I know a place I can always run to in times of distress, confusion and fear. When my enemies surround me, Father, I know in you I am safe. 'Cause you keep me and hide me in the shadow of your wings.
the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his wings. I am safe in the shadow of his Indeed, I'm safe. Pina ya rolo ba gaetso, indeed I'm safe. Me pele ha ke nela me ra le boga ka molodi o monto me pele ha ke banela gona le dikolo tse di phekileng ko tseleng ya la boskontereng kapa me ya la ke ga kolle gore security ya rona ga yo ya thaela hale le hale me go le space go ka kwa ba ba mponang o feta ka yone ga ke tinya ya kereke o botsa mela ka go botsa ba ka sa go le space nyana o ka re ga dia bolokesega ka dileng ka teng a go rialo ke tabekenetse moemedi wa batsola le bone ba ta ipolela ba gaetso. Amen. Ke a le dumedisa lotlhe ka leina la matla la Kgosi Jesu Kriste. Nao menghano ke bidwa Bontle le Tshiti ke mogolo ya Boipelo. Amen. E rile ka ha Boipelo a go bala form 1 ebe batsadi ba tsaya e le retirement e batla go nna mo ga Thamaga ebe go rela gore ke nna le Boipelo so ke simotse go nna le Boipelo a bala form 1 go itlhela a re tlogela yana gompieko ke apere ana Boipelo e ne e le ene motho e reng ga ke tswa a ba kgela ka go apara ga ma kgona go ntšhentšhisa ke apere broushi jwana bo ntheketse ke hano ke kgona go bua nna ntheketse buke engwe e bikwadwe ke TD Jakes e bidwa don't drop the mic. So ke hano ka mautlo go tlhoka modimo re se re le bane go lapeng ha re ba ka Bontle batho le Boipelo. Amen. Re bobi botlhe bo mama le bo papa over 21 years go tene ba ntse ba planela mainate. Amen. A ira sentence ba ka Bontle batho ka Boipelo. Amen. E be re nna le mago thumo le bone ba ntse ba le mo go rona go ntse go opela pina ga Ntokozo. Boipelo na rata Ntokozo tota motho o re tsentse mo go Ntokozo ke nna ke bong batho rile a ithuta go tshameka keyboard re simolola re lebela jobo jo a se ba ntlhabale a ba simolola rata Ntokozo re na lebela Ntokozo go lapeng mme ra tswela re mo rata hela a lo gore ebile batho re kile ra live recording ya ga Ntokozo le maloba yana ka November ne go na le Thanksgiving go Bible Live so on a Friday ke ra Boipelo ke re ka Thanksgiving Ntokozo te a ke tla go sa ha ke chaise a ba re be ra teng ha service hela ebe ba mo ba dira gore ke tle re kgona go bona go Ntokozo. Boipelo ha tswa go ke ha lela a ba hela founela tsa lengwa gagwe ba ne ba eme ha riri
ebile a re batla go founela mama mme a ntse a re go bosigo go ka founela mama re hano Bible e bua se ka modimo ya re he is our refuge and our strength. He's an ever-present help in times of trouble. Amen. Ke ene botshebelo jwa rona. Ke yone thuso e nnang e le teng nako tsotlhe. Ne ke le mono ka Christmas ke na le boipelo ra pele lunch. Ebile le gore ga ra pele alo ke mo ra ke re ga le ka ke la apara se ka ne ke na le ene le tshepiso. So ba ntha ba re nya kana to bona le baeng wena wa batla go rape mo go mitiwanya ka go ga borone. Ebe ke re nya kana bona le dilo tse dintsi ka ga thukano ha ke la apara isentsi le bitula yalo. Ebe ba nkgatholosa hele ba apara isentsi ke ra setting na sala to balance. Ebile mama go ra re bosigo ntsare re rice ke sho ina pelo ke boipelo ka mo isetseng e ntsi ka teng. Ne re ipoleletse re le bo motsala le boipelo gore ka di-30 ne re mo polenetse sengwe mo re ala gore one majane ra beile le gore ra ba dirisa bone ka di-30 a kana thena 30 yalo kona re diriseditseng dikgantsonetse so ha repo mori ona ha te godiso ha ntiletsa a re ke tla se patela ne ke na le mama le papa me ke bara ke kana ke ka tsamaya hela me ka hela ke ile gona go se patela yaanong beke pele ga baya ha ba ntse ba ipaakanyetsa go trip ya bana ko South Africa Khumonyana na itlile ko lapeng le bikate so go ra ba mpolella gore ke botsa Khumonyana a go letswetse nthare re se ka di 15 ra go bula ngwa go tla ka di 8 so ba tsama ba go itira meriri then ba go ira dinala le dintsi ya no se tsela ba tswa go ira dintsi ba nsupere tse dinala tsa bone le dintsi tsa bone ano ba ntlotlela gore hey Rati lo go bolwa ke motho mma motho o dirang dintsi na seo e bera go go ngwana ke ha di-chemical di tsena mo matlhong ke bana ke re e be le dira hela le ntsi chemical di tsena mo matlhong le sa tsa go le tla hela le ha tlilwe ke tsone di-chemical tsontse so ha bantse ba tsamaya ba re ba dishoponyana go na le tsetse le gore ne ba ipere e be ba tla ba ntsuperetsa ba ipere di pen suit tse di tshwana ne ba bitsana twini so ke ha ke tsaya ke ba re e ka le di air hostess ba tla ba ipere tsone di pen suit tse di tshwana ba tlo go ntshupetsa gore ne ba tswa go reka eng mme boipelo na le bo sedile ga ne le bopaki ka gore ne le ene hela mo groupung ya bone e ra pharmacy o na tsewa bo sedile ke a kgona ba teng ha a sena go bolela gore wa attachment bo sedile a ba mpolela a ba re mo se ba bolela bo mama ke batla gore ke ba bolelle physically a re tsena go gae so antsa re go a sedile ga no go tsentsa pressure ka gore ya no ga teng ke nna wa ntlha mo sekweleng e bile is the first person from DGT go a go sedile go rela gore ke na le pressure e ntsi mo baking ene hitaile go na le presentation ya na tshwentse a e dire go no go sedile gawa na re ne o no tlhopha na ira pharmacy na le mo ngwakeng wa gago yero so now o no tlhopha bolwetse bongwe and then you're supposed to research and present it to a panel of doctors batho ba DGT le di-pharmacists tse dingwe so abantha rena ke tlhophile topic ya cancer a very rare cancer and ana sa roba le biso ga ipakanya so ha ntse a tsweletse a nthare hey ke a go apara ntota ya no ntse tsila teng presentation aba hela pateletsa bo mama gore ba mo rekele ditlhakwa re ke tsa presentation aba e gorela gore wa present so ha tswa go presenta o nthare ele se ke sa khaba ka ne ke batla ka gore they kept on postponing the day of the presentation go tidinga ka ditsense di busy ano e be ke tswa mo muding wa go khaba mo le gane so we just bless the Lord for that amen Mrs. Situna ke gore the Lord is our refuge and our strength and an ever-present help in times of trouble amen ke gone mo ne ka ikega ka gone ha ke seno go latolelwa ba ke nna wa ntlha go itse ko lapeng ka ne cousin ya ke re nantile ditse gore ke tle go sepatela me ba re bolela gore Boipelo le Khumonyana ba tlhokahetse ya re ke tswa go ke ipotsa gore ke a go simolla yang ka re mapodisi ba re bolela gore they are still busy with paperwork go na le accident e nngwe there were many people at the hospital
So I was there and I was praying because I would like a mango, be or Nikanal Maxi when anybody thing. Me when I heard about Boipelo Matla. We give phone la rala in nearly half 12 mama so. Mo phone like Marakari. I guess what we ran haka honzana. Return to real being, Rehobola Mama le Papa, Baru Bezigana Koye, and Retortil we belong people at Christmas, but she is no more. We belong Arata, do the Jinzi, even Arata Hore, Dukoza, Banaba Ronana, Banitsabari, rich auntie. Even on us, it's Lena Robe, over her every time I need a rich auntie, I do a two bula. So, Monoa. I tell you, Rosa Mahakai, amen. When I moon glad every one and I think, I'm well, I'm rich and okay. One and I think I'm about so Christian anti rich. Yan ma boy that anti rich gema. Camara Gravana, a gets like a ring, what are people again? I really one yan are a rich anti one and I was a Christian clavar anti rich, amen. So Mujimuki let's have a layer on our tidy. Rehana katata hawe, Rehana likamata hawe. Irleki bozara ikitlaema. Yakakoro halabuke na happy puro and I take it so do not drop the mic. Imuruti bazaji. So we pronounce it do not drop the mic. If we give an out live and over home piuko. Do not answer his our Gohano Buaga. Buinana, rich auntie. Or Fejano Hama Winkle. Amen. Amen. Ka le dumedisa ka lebitso la Kgosi Jesu. Ke eme mo maemong a batsawa le Khumonyana, Khwistanyana Keagana. Re bana ba garre o tswa kae? Phena comes from Kowa. A tshotswe ke Keagana a mokgadi a modiseletsi a Kowa a dibofo a motsonageng go ga mashadi go ga go le mme bobedi Kowa. Re tshotswe re le bofera bongwe 9 re na le banna ba le batlhano. Re na le re Tlankowa, re na le Dumelang Kowa kana ke re Keagana, sorry. Re na le Palo Keagana, re na le Keagana monna mogolo mo lapeng la rona. Re be re nna le halo Kabelo Jabu Keagana. Go be go latela basetsana ba le bane. Mosetsana o mogolo le mo go bone ke Masego Keagana. Go be go latela dithini tse pedi tsena ba ne ba lwela botona. Ga ke tsora ke le Khumonyana Khumo kana ke le Khumonyana. Ba ne ba lwela botona mme ke tare e go latela Khumonyana. Go bo gore boitshwarelo Keagana. Nela a ka lo itse mo lwapeng bokgoni ba rona bonna bo harologana. Mme o Khumonyana Khwistanyana ile mme matlotlo wa family ya rona. Ona re tsholela tšhelete ka gore ile le motho o kelo tlhoko mo go tsamadi. E tle re batho ba ba khoba ba ba bitse batho ba ratang ke tla re ba ba bo machonisa ba ba stingy nyana go le mo mehela ene na le ke re tlhoko mo madi na se o re godile le Khumonyana
ka dingwaga tse dintsinyana re tshela le tota e le ngwana hela o bonolo o sa nkeng a ra ope sepe e le ngwana o maitseo e le ngwana o tlotlang mogolo a tlotla ngwana mme gona go kgolo re mo seemong se thata mme hela modimo ene ntse ke modimo re tla nna ntse re itshegeditse ka ene ha o ka ya la tlhoko bontsi ba re itseng ne re rata go tsamaya re le bane e ne nna Khumonyana ene yo e nne Masego e nne Khumo e nne nna Jatu mme go tsamaya re le bane ka gore re ne le nna wa rre ne ke wela mo dikgobong tsa gore go be go te ja butlhollo sala tota anong bo monna gore tla bua jang le bone gongwe ke sone se o bona ha gongwe a sena ngwana re tla intshwarela gongwe ke ne ke katile thata mme ne re rata thata gore ha ka gore banyana ba berekela go jwaneng ka bobedi Masego le ene Khumonyana nna le Khumo bontsi ba nako ne re nna mo gae mme le Friday ba emelela go jwaneng ba tla mo ga Thamaga ne re rata dikarata ke tseo di bidiwa go te casino ne re tshameka go itlheleng tsatsi le tswa bobedi nna tla o mane a re hey la be le tla nela dikarata ya go sa apewe go sa jiwe mo lapeng mme dikarata tseo di tshamekiwa ke batho ba le bane ke swabile ga ke itse gore ra go di tshameka ya nyano re le bararo ga ke itse gore re o dira ka tsela e ntseng jang mahoko a nka bua a ka nna mantsi ka Khumonyana le di 25 ha ba tswa ko Afrika Borwa ba goroga go lapeng le go le party next door so gora re ka nna re batho ba di party nyana ra tsena ampitsa ha o ka kwa go tsena ke nako ya rona re le family tla tšhoba dikarata a re tshameka casino nna tsena le Khumo ke tsena le Masego mme ka nne re le bagolwane thupa ne tshwantse gore e lele ne re le sa thupa thata ba itse ne re ba bitsa re something salty nyame bobedi ra itse go thata marona mme tshwarela mo modimo o itshiretse seemo se tla feta gona re tla tswela ntse re mo gopotse ga re kitla re mo lebala ka ditiro tse neng a di dira le gompieno ga re go tlhopha matlotlo o mošwa ga di itse gore ra lebisa ka matlho mme hela modimo ene e tla nna ntse le modimo ba ga etswa nka bua nna ke motho o di kgonang go bua hela ke bua yaanong ga nka bua go motsatsi le tla tswa mpe ke a kgamega Kristanyana go na le maina mangwe a mararo nna tla bidiwe go te Lonelex nna bitswa ke Sekgaphume so rest in peace go ne go na le leina le lengwe le ba mmitsa ba re Motlara nna le bitswa ke Rre Mogolo go ne go na le leina le lengwe la bofelo ne ba re ke maine ka ke tla le bala jara ba ntsa maina leina la bofelo leo mme maina a otlhe ka boraro ga o ka tsaya setshwantsho sa Khumonyana o boa baha o tla bona Khumonyana tota gore o na a betlilwe go le Sontaga mo pina a iketlile a tsere nako e na le montlenyane yaanong ga re itse gore mabontle a rona e tla nna mang gongwe Masego o tla re etelela pele ba ga itshompe ke ene ke a mmona o ene hata segame gore a gore ke buile thata mancane may your soul rest in peace. Thank you. Thank you, Tata. Oka bua letsatsi la ba la tswa ona re wa re la ba la phiri. Thank you very much. Re tsamaya ko motsubong wa dibuitsa rona me ke botse potso hela gore ana wena he motsing mo hularang o be le pinai ha ono go bua ha ke ne ke ikgabolla gore na re nna ya me ke rata efe ya no gona le mongwe ga ke ne ke mmua ka mai ka leina nka le bolela gore ena le mo opelle efe
Me ga ke le ke mmua ka leina ke tlo le tla dira ya o rata engwe yana ga teng mogolo la o rile ke eno ke batho ka ta ke le ka dithare bothito ka bona se se bothito ka robala ka lebala dikuta tsa mabane go ka tweng ka eng a ke na ke mmua ka leina GP me ga swela me le wena wa mpelaetse right nya ska tshameng re tsamaya go bukhutong le go Khumonyana ga rena moemedi wa batlogolo mare ka ha go Motlhake re na le moemedi wa batlogolo e tla boele ene se buisa bohelo go tswa mo lwapeng. From there re tla bo re tsena mo motseng mo motseng ra go counseling ga re tswa go counseling e be re ya go parlamente re bo re tsamaya go gore re tla re neele baruti ba dira tiro. Moemedi wa batlogolo ke emeletsa ka ga mohela motlogolo peo letshwiti ke ngwana wa ga bontle letshwiti peo PEO ya ke rata pattern e batho ba batlang ka yone ba dumela gore two are better than one. Se di ka ke nja pedi le sona gape ga se thata. Right, peo. I greet you all in the mighty name of Jesus. My name is Peoli TP and I'm here on behalf of anti-peoples in this season please. There's Lato Kuba and the family Kato, as well as Christine Kato and my brother. Even though we're feeling a lot of pain, we must remember that our lives were more important than that. Anti-Peoples in Khumonyana make the world a better place. I lived with Anti-Peoples for 4 years and she made a lot of our lives so much better. She loved pink, she loved dresses, she loved being beautiful and she was always beautiful. She loved Ntokozo and when she met her she was crying and we were all laughing at her. She loved cheese, morogo, chocolate and fruit juice. She loved Game of Thrones and she would watch it until like 3 in the morning. They both deserve so much more, but as our family and friends, we must come together and we cannot forget them. We should never forget them. We should make sure all the small children, all of them, we must remember that. And we must remember that Amasha know her mother's twin. There's a lot of pain, and I know. But they would have wanted us to remember them. You should never, ever, ever forget, never. And we should live our lives as they did, with love. They cared about our family so much, and our friends. We must not let our memories die with them. We are all here today for them, and they would have loved that we are all gathering here. And we should, we shouldn't just go our separate ways. We should talk to the person next to us and say, oh, I remember this happened with Khumonyana or with Auntie Boipelo. And I just want to say that God will always be with us.
Even though, like, you know, it seems really rough right now, there's always gonna be hope. Thank you. Dumela, ke nna Mofenyi Motlhake, Boipelo le Rati ya me. A me mago ga gantsi, ne ke rata go neela re rataneng all of us. I think we won when my friends came up here how much love they have for one another. Even us as her nephews and nieces, she always made sure she showed all of us love individually. I remember she would call me randomly, video call, just to check up on me and, you know, tell me how much she loves me and how much she cares for me. That's all I wanted to say about it. I love the name. Thank you. Thamaga Motlhake. This is my son. My firstborn. Kolapeng ka Boipelo. Ni kere ke latlhelele nna ga ke nna monna molele ntse ke sepulo. Go nna ke Boipelo. Ne ke mo sia ka dingwaga tse dintsi, ke mo godisitse fela thata. Ne ke mmitsa baby girl. Ke mmiditse baby girl go tlela nna 18 years old, nna 18 a bara buti. Ga se tlhole ke le baby girl. Ke godile. Ke be ke change leina ke mmisa ke re boy girl. And jaaka go bua my sister ne le motho o la rato hela thata. Yo bontle. And ha o go tlo buana ka batho ba tlhokagetse ba bo bontsala ke botlhaba ba ha. Then my sister ne le batho ba dintle thata. My sister was such a loving person. Nako tse dingwe na khona tla ba lapeng na itse go apaya and na khona go tla ne tsindi ne la tsamane ntse gore ke motho na ntse ntshepise gore o sotsora ke motho wa ratang dijo ba gaetsho. Ke rata dijo hela thata le gone ga ke tlhake ditlho tse di monate thata nama. Mina ke nna mtsholeditse gore o tlo tla fa lapeng ankapela dijo le nama hela e ntse ke ya batho. Ne ke re ka mantsana go tshwana ka no a mmoa ga kgaitsa diake o rona ka kagiso re tla nna go gopola rich auntie re tla nna go gopola ka bosankane modimo wa lesegatsi. Amen. Re a leboga abuti ba ka Boipelo o na mmitse yalo tota bo monna ba botlhe ba mmitse yalo
ra ba mofenyi ba re abuti baka na se mo programme me ne go sena ja ka mokganya ne ke tla go ke le busula ke sa je me re a leboga ba ga tso re a leboga ka go pelotelele ba lona re tsamaya go motsuo le tla tlhaloganya gore mme mo nako re itikile kana re boloka batho ba le babedi ke phitla batho ba babedi mme mo sebakeng sa ura re tsamaya go motsuo a re itikile tle batho di buitsa rona re a leboga le itikile ne le ka bua go fetafa mme ne le lebile gone gore nako ya chama jaanong ba gaetsho ke ne ke tlhalositse gore ga re tsamaya go motsuong re simotse ka 6 ke ne ke re gale re tsamaya go motsuong ke re ya go counseling ga re tswa go counseling re ya go parlamente ga re tswa go parlamenteng re tla bo re biditse mongamotse e le ena se buisa sa bohelo re bo re isa tiro go baruting lenano la rona le ntse jalo ga le nthego pele re bona la re go balamela tsa teng me a mangantse yalo manane wa tla nne jalo ga ke dumele ga bona le phoso mo teng ke dumela le selo se se dumalaneng bontle o ra re o tlo wa pela buta bona mo boemong jwa monna o ka o hulere go mapelo mme o mfounela ke o mothusa right ke kopa motlotegi mo counselara yo fano o rulagantsweng go tla go bua le rona go tla go ema mo boemong jwa counselor. Thank you very much. Ke go leboga motsamaisa tiro kana ba tsamaisa tiro wa mo mosong ono ke lemoge baruti botlhe ba baleng hano ke lemoge motsadi wa rona Kgosi Segale go bua mang ke lemoge motlotlegi mo parlamente wa kgaolo ya rona ya Thamaga Kumakwane re Palelo Motaosane ebo ke sa lebale botsadi bo ra Motlhake botsadi bora Keagana ke lemoge morafi wotlhe o re thulogileng hano ba gaetso ke a le lemoga ka dina le le hetang maina botlhe ba gaetso nna ka dina ke bitswa Thato Modumedi ke mo counselara wa kgaolwana ya Thamaga South mme ba gaetso ja ka re itse kokwano ena e le kokwano e masisi re kokwanetse bana ba babedi ke sologela ha re leng teng ha le ga ke sa bona motlotlegi mo counselara wa Thamaga West re tona selala ke a go lemoga ga ile gore o teng rra ebo ke boa ke lemoga mo counselara wa itlhophetseng re dibotelo le ma counselara a mangwe otlhe a leng hano ba gaetso nte ke le lemoga nka leina le le hetang maina otlhe amen batsadi go builwe ka bo monna rona ba ba leng ha ba e leng gore ga ba lwala ga ba okiwa re ka re ba tsere ke ntsu mme ba gaetso leso la mohuta o ntseng jaana leso la kotsi ya koloi ba gaetso ga le tsena mo lapeng la gago o garoga pelo o suka gonne ga o se utlwa le bolwetse ba motho ga o se mooki mme anong ba gaetso jaaka baruti ba ne ba ntse ba gomotsa tseo ke sa garara ke thulaganyo ya garara o le mongwe go na le ka ga tsamayang ka teng mme hela ga ke tswa mo go bonnake kgakollo ya leng ka e gakollang ba gaetso ke ka re a re mo matsatsing a ileng gore a botsalo ja morena ebile re lebile le ngwago o mošwa a re tšhentšheng ba gaetso ka ga re akanyang ka teng a re se boitumelo bo bo heteletseng ba gaetso a re lekeng gore re ka gokotsa boitumelo bo bo heteletseng ba gaetso a re ga re tsena mo koloing ba gaetso koloi nte ke re gongwe go itumela mo go heteletseng go nwa thata ga di tsamaelane ba bua ba road safety ba ke re ba bua ba gaetso ba re don't drink and drive ke ne ke re go tlwetsa mo go
mo bananeng segolo jang banana bonnaka a re hokotseng dinotagi bogolo jang ga o tsena mo kolong o itse gore wa kgweetsa ga ile gore o itshetse tata o bona gore o isietse tata neela o mongwe a go kgweetse mme ba gaetso ga ke na magoka hela ape a mantsintsi ba gaetso ke ka re a mewa ya bonna ke e bone tapologo mo tsamaisa tiro tsamaela ka kwano ke heditse ga ke na magoka ape a mantsi thank you. Ke a leboga honorable councillor ke tla bo ke biditse motlotlegi mo parlamente re Palelo Matausane mme ga a khutla go na le botsadi bo kopile dipina dingwe mo lapeng botsadi mo lapeng bo kopile dipina dingwe ke tla kopa nngwe ya tsone e tla go ka yone re emeletsa kgosi re ba utlo ga borone tswa tsamaela ka kwano wa batliwa ga wa senya sepehela mme tsamaela ka kwano ba utlo ga borone. Thank you very much honorable member of parliament. Amen. Kosi mungarona kosi sakala kubwa ma kosi mungarona kosi kubwa ma batutegi baruti ba batutega honorable councillors balulenteng ha ke ya go bona honorable Selala honorable Mudumedi honorable Boipelo le ba bangwe ha ise ke ba bone ke na le tumelo ya gore ga ba ka ke ba tlhoka go nna teng ba gaetso mo seemong se re le mo go sone ke lebe Bora Motlhake ka mo go hapegileng ke lebe Bora Kuwa ka mo go hapegileng ke ga modimo lotlhe ke a le dumedisa ka le go la kgosi Jesu hey go thata ba gaetso go thata kana bongwe a o bidiwa ka leina la tiro go ba mo seemong sa gore go batho ba solela gore o ka tla go gomotsa batho mme go gongwe go nna thata go go dire gore wena yaanong e nne wena kgantele go gomodiwa mo tlhokana le go gomodiwa batsadi re hano re ke hano mo boemong jwa puso le mo boemong jwa lapa la me o tla go tshedisa Bora Motlhake le Bora Kuwa
tetlelang go dirisa la rakoa thata ke a itse gore ke a gana mme tetlelang go dirisa thata bo rakoa ka ebile ntse ke bo malome Motlhake ka bagetso ke garutswe pelo thata ke tatlhegelo ya banaba ke lesego ka gore bana ba ke a ba itse ga ke ba utlwalle ke a ba itse tota from their childhood o tlhela ba tla go nna kana ke ba itse tota e seng go le go nyenyana ke bonnake o mongwe o kare ke re bo ngwanake but ke bonnake ka gore batsadi ba bone bana ke bo mogolole ke santse mo bogauhinyana la ke ipotsa ka Boipelo gore ke eng ke sa bone buiela malatsinyane ha ke na le bakanyana ke sa mmona and all of a sudden ke tla ke mahoko a bosula ke letse ke le ha bookelong ha Thamaga Primary Hospital go a be o kare go na le ke tsaetsa gonyana ya tlhoka go thusega sentle ga batho mme ka ne ke ntse ke ira gone mo go teng di-walk over walk around hela ke bona gore seemo ke mo motseng a ke tsene hospital ke lediwa ka o mongwe ga manane go Mankgodi le yena a le gone ha ha re hitsa ho ke boela ko lapeng re tlhalanyana ho eno wa ga mmangwane le gore ha tlisitswe sepatela ka diamaramara wana go ba re tlogela le ko marina e ditsietsegile gore yaanong yo re mmolella yang ka gore e tla rra bua kgantele ba bongaka ga bana go diagnose bolwetse bo boteng ka gore blood pressure di a go change sengwe le sengwe hela ya e ba gaetso bitso re ya gona le so se se molemo se ke se lemogileng segolo yang ka lapa lora Motlhake o ikega ka Modimo tse ke re itse nna ke Epika, allow me to use that name. Abu with great confidence. You could see where he's hurting, but he had the strength to speak. Ile motsadi, ile malome, ile sengwe le sengwe. Bare ke le sego gore ke be ke itsane le bana Motlhake ka tsele ke itsane le bone ka teng ka gore go gongwe re ile ra nyalla bara Motlhake go go ga rampue ra nna sego thata ba re batsadi ba bang kgodisitse bo Madimpho bobedi o go buiwang ka ene o ke mme ba nkgodisitse re Motlhake o nkgodisitse even football itile ka tshameka ka hatla sa ga bone they guided me through and everything se ke se khonne ke nna ke mo tsenya mo teng because ene le my uncle they were like twin brothers so ha ke re bana ba babedi ba ga ke ba itse ka go ba utlwalla ya ka gantsi go rona bo mo parliament le bo ma councilor re tla be re le ko ka go ya ka seemo se re le mo go sone mo setšhabeng mme tota o sa itse motho ka se go bui sentle ka ene ba babedi ba I can speak sengwe le sengwe ka bo mabontleo I remember one day re kopana go jwaneng e ra tsamagale ke re wa bo se gata tlhennana nna ne ke ba bitsa bo Mogele ene le thunya ya gagwe ne ba bitsa la ke re bo Mogele ha re kopana go jwaneng kwa ke moraka ya no ngwana o simolotse le go nna mo jwaneng ka ke di tswela ka ha dinageng tsa meka nya me ke na le
bakanyela di kene ngwaga tse di ka eta mo di ke nna kwa. That was last year. Go le monate a intumeletse ya ka his anger. Ya no ba gaetso ma kwa nela ke le tseng gore ke a bua bo re Motlhake bo ra go as we there is one thing that comes into my memory ha re ntse re bua ka bana ba ya gore we have lost others ba ba kana ka bone at their age or probably ba bangwe ba le ko tlase ga dingwaga neo ba gaetso mabi itile. And I don't know why. Because this is the greatest family you can ever wish. Go tshela le bone kana go ba nyalela kana go nna le kamano nngwe hela le bo Motlhake. Ke tsenya Makagana moti makwa moti ka gore she comes from this family ya Motlhake. Ke bangwe ba di families tse le gore Squan Katamas of my sister, who how and you know, to me it's a blessing to be associated with Motlhake. It's in this Tata. Lahabua. How Tawatena Mohammed's Onahe at the Boff. Ram Rutuan, Haluk Motozangamarianum Ganahari and on Zenyamudi. Malvara boro ko motora tang go bua ditshotse a nna di bua la ntlha nne ke sa itse gore a ntse a re motlogolo wa ba ra jang mme ke tswa go lemoga ka ha nna ntlhalosetsa ka teng so I'm not here go tla go leka go ipa gore ke amana jang le borakoa mme ke bua effect ke batla go ra bora Motlhake re batsadi with God everything is possible. I don't want you to take your eyes off the ball. You know, she has been through this. You have been through this. And if Kiditiro today he is defeated. I know all of you ibile haki bua ka lona haki bone ke a tlhaloganya se ke se buang ha ke ntla tsa mago mo tsamaisa ke bua ka batho ba ke ba itse ba ke ba tlhaloganya Muruti Telzale ya me bagaiso. Tsale ya me ya di ale kesi. Ra khawa tso ke so zele se mo hela he. But I know Harapela Mudimu is going to come back and tell the truth and rest. My honorable minister. That's what he deserves. He doesn't deserve you know what I'm talking about. God bless you and go back to God and I will have guidance. I will lead it to where you belong. Before of course yeah, no. Kimotora pela, bakang Motlhake, kimotora pela, ele ba ruti mmogo. Na le kereke when ne kita bogile le dilo ke batla gore ba nne le ko ba rapella ndi. E ke itse gore ke bone batlhabi ba yone. No go la go hello go re Motlhake. Don't say ke a rapella ke kopa, go through counseling. Go through counseling is very, very important. It doesn't matter how much you pray. I know when you get again there are counselors, but please allow yourself time to go through counseling sessions. I know time will come. Or no, not boy.
not my beautiful boy. But if you go through counseling process, because go where even motho o developa malwetse a mangwe a nno mo sa ka mo tsamaya testilo pele ga nkgata e kopa go bua le lona ba dilori ba gaetso nna ke le palelo motaosane ke itira mo di-staging sotlhe tsa bongwana ke itisa le bommata pharologanya ya me le bommata ba ne ba nne ke itisa le bone ne se ke etsa maitiso le bone because haya mecha ne ke batla go tsamaya ke a lapeng ba itse gore ke itisa le bone ke sa no bojana ke itisa le bone ke sa go motho I have never tasted alcohol in my life, but all my friends ba ne ba ga bojana me nne ke nna ke ba gakolola kgapetsa gore lekanyetse le gompieno ka ria ba ge motho ha ja selo sa se ja anything so se ja mo se ipitisa, it becomes toxic go nna botlholi. Therefore a e ka kare ha o tsamaya ka dinao o itshietse thata o bo palwa ke go itsamaisa sentle o balance ya re ha o tsene mo go lomwe le gore ha o kgomaya gone go a kgomoga ba gona go golao tswetswe batsadi bonna ba lekane ba lo itisa ka tswetswe. I'm not saying gore gongwe go diregile ka mabaka a gore yo o no go rileng mme hela ke dumela gore ha nne a se mo seemong se se ntseng jalo he would have managed go emisa koloi. Ke a le kopa bakgweetsi, don't drink and drive. Ana ke setse ke gategile ke a leboga a nne wa ya batlogolo e robale ka kagiso conscience tsibile botlhoko ke setako sa ga motsamaisa tiro mme ke a leboga motsamaisa tiro. Thank you sir. Thank you very much. Thank you very much. Hey, ke lebetse go botsa kgantele. Thank you, honorable member of parliament. Re o tsa dinepe a o ntse. Oh, sha. Di botso. Re lebogile. Hey, ne ke la itse se. Se lebetse. No. Ke tla sa gapologalo. Duel ha o le bale. Ke go bona mo tsamaisa tiro ka nna ha khorong ha le wena ga wa senya se post ka tshoga bona mo tsamaisa tiro ha khorong ha le ha re meletsa kgosi ke go papina e kopileng ke botsadi mo lapeng mo lotsana o ha ke tla bore meletsa mona motse kgosi go bua ma. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much. Ke na le dipotso tse pedi tse ne ke batla go di go botsa. Jaanong ke tsentse ya boraro gore one ke ha ke go botsa ka Setswana wa mpotsa. Seletswa se se bidiwa saxophone. Go nnete go le ka gore ga o e tshameka kana o e letsa e tshwarisa tlala. The mission is at that. Ya no gona re fefo ga ba ga itse tsore ke tla sala tshamekile so se phakela. Right, hosi tswetswe. Me ke simolola ka go leboga batsamaisa tiro ba tsatsi leno. Mme ke re le tshwarisitse re lemogile ka maphata le tlhatologano ya maemo a rona. Mme le setšhaba se se gano ra se lemoga gore be se tlile go lela le rona. Batho ba tshwanetse re boleletswe ka matshelo a bana ba rona. Nna ka sebele ga ke ba itse kana le ha e le gore ke ka kopana le bone mme ke ba bona hela mo ditshwantshong. Mme se ke batlang go se bua ke gore ha bana ba ba latlhegetsweng ke matshelo teng ke hitile ho ka gore ne go na le dikhwaere ko kgotleng ka di-25 ke hitile ho ka bo nako tsa bo 8
Mena ko ne ke heta ho to ha safe right wa go tsena ha marithetsong a engine dikoloi ne di se kana ka se me ya ka dikoloi di le kalo di phekile mo tlase ga tsela mo ile go le go hapana ga dikoloi go ne go le dinga le nane a re ha ke heta ho ka ne ke na le mahuku a mang lo ngwe na batla go ithuta go ne sector a ona a batla go itaya tena pele ga rona kana ona a batla go kgabaganyetsa ka hantleng ngwe ya tsela mme kana ka hantleng ngwe ya tsela go sena space sa gore o ka heta ho jaanong ke buisiwa se ke gore madirelo a rona maitiso bontsi ana mo tlase ga ditsela mme re a le mo tlase ga ditsela jalo ka ha ba itisang ba phekang dikoloi ka teng go nna dingalo mo badirising ba tsela ngwe bone beng ba madirelo ba ka e batle ba rotloetse batho gore a ba ka tloge tsela ha ba pheka ka gore ra itse batho betso gore ga re tsamaisi kana ga re kgweetse ka ha go tshwanetseng ka teng go na le ba bangwe ba ba kgweetsang ba sa ile tlhoko gore ba heta ga kae go ntse jang nna ka bolesego ya la bone ke iketlile ga nne ke kgweetsa yaka yo mongwe o nna batla go eta pele ga rona re ka be re bua se jaanong ke re batho betso ke lebisa batsadi ba bana ba rona ka gore ra itse le batho ba tumelo gore yo nna neile o tsere ka gore modimo ke ene hela yo itseng o na le thata ya go itse gore mang o tsamaya leng ka nako efe jaanong ka le batho ba tumelo ke tsaya gore la amogetse seemo le ikgomoditse ya kgale ntse le gomodiwa ha e sa le tiro e e diragala mme le nna ke ne ke huberile maikutlo ha ka di-26 ke amogela molaetsa wa tatlhegelo ya bana ba rona mme se ke batlang go se ga e le molaetsa mo tšhabeng ya rona ke gore dintsho tsa mohuta o di ka fengwa mme ra bona malatsing ya gore dikoloi ke tsone tse e leng gore yaanong di gapela batho matshelo ka seemo se se tsitsibanyang mmele ka gore go gongwe mongwene wa ba a dirile phoso ya gore ke go nna jaaka ga go ntse jang mme ke re batho betso kana re mo nakong le ya e go teng ke festive season jaanong ga boitshwaro bo nne ko godimo gore diemo tse di tshwanang le tse di se ka tswelela di diragala mo tšhabeng ya rona mme ka lekano ka re bora Keagana bora Motlhake go mo tsegelang ruri modimo o teng o tla le tshegetsa ke a leboga mo tsamaisa teng ke a leboga kgosi a re go motsegeng ba gaeso a re go motsegeng me according to the program ka nano la rona ba gaeso ke tabe ke ra go motsubo ra wena ke ta go ba babadi ba melaetsa ba te ba lemeletsa ka kwano ke go lebogile mogonye le pone sabe itara ha ba wela hela bikinela re Thabo Motlhake atare bolelle gore ha re tswa ra go tsamaya jang after go tswa yena be re nela baruti ba gaetso tare busa tiro go baruting ba ba di ba melaetsa a re tsamene ka kwano ke lebogile mogonye
Pono Sabe. Kole ba ga ta etsa ka bo heho. Dumelang Phuthego. Ya itshepe la modimo hakatla tu la ka khotso haratsiu tsami futa ya itshepe la modimo le motshepe hijana akatla tu la ka khotso haratsiu tsami futa. Hallelujah. Mlezwan Thawel Khayana. Khumonyana, and the joyful smiles you give us all the time will be the memories to cherish. Fly high, baby girls. It was a journey you took fully. Tato Sileke, Arona, and Kloto. You will always be beautiful and in our heart. Love, Bella, Dosa, Mido, Dolls, Belis, and Torai. Bui, on tlohetse ke sa solo fela. Tsotlhe re dinela Jehova. Lorato lo no le mpha, ke tla sala ke ntse ke le tshegeditse mo go mma go bontle le ra go bontle. Se fela o tlolela satla sa gago Jehova, a moya wa gago o robele ka kgotso naka. Mogolo stompi le bana. Our deepest condolences to the Keagana's family. Rest well, Gorataone, from VPB Pty Ltd. Rati, my girl, missing you will be a different kind of hurt. My heart is very crushed. You are so humble and good-hearted, but God is our comforter and healer. I will always love you, my baby girl. May your soul rest in peace, my love, with lots of love from Ntiro Rampana. Your life was a blessing. Your memory will remain over our hearts. We are deeply saddened by your loss, but grateful for the time we had together. It is really hard to accept that you are gone. All the memories are flashing through my mind. You left me with a broken heart. Rest in peace, my baby, from your best friend, Benedicta Tsebikolobe. Our deepest condolences to the
Amen. Amen. Hallelujah. Ra leboga. Ka jalo go tabe ke kupile wena Thabo Motlhake o tore ha molaetsa ha gore re tsamaya jang ha re tswa mme a o fetsa hela re taba re buisa tiro ko baruti ra le leboga batsadi for bopelo telele ja lona. Pita pilu Pamorena Kimusie Lesibaka Utazima Ofetula Sote Mulimo Mokameri Utima Re tlabe re tsamela ka mabitseng a ka go ga morepo a re tle re salane morago hela re tswa hara go boka re tsamela ka go ga mashadi re tla
re tla thusanya kopo e ntse jaana gore a re letleng batsadi gore ba tswe kopa gore ha go ebellwa hana a re emeng hela ha re leng teng mo go hitlhela bana ba rona ba tswa baruti ba tswa batsadi bana malapeng ba tswa hela jaaka re itse tsamaiso ya rona a re sa etelleng botsadi ko pele re bo re ya mme re ne re letsa go hitisa kitsiso ye gore mme go tsweng ko mabitleng re tla be re boela ko lapeng being ko ga Mashadi le ko ga Rungwana therefore ga re boa kwa tlhomamisa gore gongwe ko eletsang gore o ye teng mo koloing e yang ko teng mme ga o ka iphitlhela o le ko nnou sa le wa teng o ntse o mo lapeng modimo a re segogatse mme ke tsa gore thulaganyong tsalo re tla ba re ntse re gakololana kopo hela ke gore a re letleleng gore botsadi bo tsweng pele bo tsene mo dikoloing bo emelele pele ga opehela wa rona a ka emella re a kopa ka tswetswe batsadi le go boeng go mabitleng the protocol remains the same go ntse go ntse hela jalo re tla be re tsere tsehela seo jaaka ha re tla be re buseditse tirelo ka go baruti modimo a re segogatse Dia tua matribe libeti leka puri o kao aki kiri tatwe Hallelujah. Modimo wa kagiso a re segogatse. Dumelang betso mo ileng la morena Jesu Kriste. Me ke dumedise kgosi. Segale go bua mang ke dumedise mo parlamente re tao palelo mo tao sane. Ke dumedise moruti tongara tšhaba tsotlhe yo e leng tautona ya kereke ya rona ya Apostolic Faith Mission. Ke be ke dumedisa moruti mokgosi o tswa ko kerekeng ya Independent Assemblies ke be ke lemoga baruti lotlhe ba lehano phutego yotlhe dumela mo ineng la morena Jesu Kriste ke emegela gano go tla go bitsa yo tlong gore abela
le go bola kgothatso a ke itse ke bona baopedi ba setse ba gologile mme ke sikhe ke ba he table ya gore be go nna ha hatsi modimo a ka tswana se go hatsi ke tsa le ka gatela ka bongata ra tla ra kgona gore re bitse moredi se kana baruti ba bitswa ka sefela ke ba gore ba tsene mo ngweng sentle ba tle ba rabele se nkgwesa letsatsi mme ya ka batle ba opela ra tla be ra amogetse moruti wa rona e bo moruti biki butale gore a tle ba rabela le gopola la kgothatso mo mosong wa letsatsi la gompieno ke dumela gore re rulagantse re ka tla ka sone moruti e tla be le sebaka sa gago Zona Kibupilo Site Siti Pasamari Halitarinya Yatifelo Tibasewi Sitari Mata Zona Kibupilo Baye Tati Babasu Basi Kenaka Dubero Kato Hatu Kabu Seu Katabori Kaswa Arego Sidiba Sidiba Tamari Alitari Parole di tlhogo tsa di rapele modimo o matla modimo o mogolo mosong ono wa letsatsi Jehova ra hona letsa mo lehelo le ena morana modimo wa rona re re tsa taolo Jehova morana modimo wa rona tsholela moa wa gago moa wa khomotso Jehova morana modimo magareng ga rona Jehova morana modimo re etelle pele ntate o re goge morana modimo wa rona o re nnele khomotso ya sennela ruri Jehova ka dinele le maatla le rona Jesu Kriste ra go leboga. Amen. Hallelujah. Mongarona Rati Khosi Khugwamang mo parlamento wa tsala ya me Honorable Kotawasani le makhanselara a tutehanga le tinghano baruti ba kgetho ba modimo bora koa le bora Motlhake basadi ba me ke le dumedisa ka leina le go godimo ga maina o thelina la morena le moliki wa rona Jesu Kristo wa Nazareth ke dumedisa puto ga modimo ka leina le go godimo ga maina o the
Leina la morena le moleki wa rona Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. Batsadi ke takalo go la khomotso. Me a sala ka ke tsena mo politiki ya ke tsudi ngwaga tse kae ha ke ise ke le mo botshelong ba me. Ke la nthatsa tseng. Me a se sello sa boithobogo. Ke sello sa go lebogela Modimo lorato la gagwe le mautelo bothoko a gagwe. Gonne o mogolo. Nna ke bidiwa Biki Butale. Ke ngwana wa ntlha wa ga re Foxen Motlhake le Mema Motlhake. Ke le ngwana bone jaana. Ha ke tsena ko secondary about 35 years ago ke ne ka kopana le ngwana bone wa ntlha bakang. Mme ra nna ditsala. He's my best friend when I had seen Lord. Ne re le ditsala tse di ntshayang sa inong. Re nwa di sweet. Yaanong bakang o na le monte thata. A ratwa ke bomme. Ne ba mmitsa Mr. Botswana. Ke bua ba maruri a ke senye sepehela. Yaanong ne ke itumella go nna tsala ga gagwe ka re na ba tsene go sena di Facebook mme na tumile thata mo Botswana wote. Nako nngwe ha ke tswana ke na le ene mme basadi ba bangwe ba mo seba ha morago ga bone mo bankeng ba mo ka ha ba mo ka teng. Yaanong ba re ditsela ka morara bana wa itsege mo. Ke tsala me tota. Ha ke tswana ke 2 years ago kana last year ka bo December. Ne go na le payment e nngwe ko ministering anya ka bua ka dina. Yaanong ba ga a ke tswana ba gana kana ba sa kgone go duela gore ba re ba isitse request ya payment ko accountant general. Ha ke ako accountant general le ba re ministry ba bua hela ba ga ba disa payment. Yaanong December a se tsa hela e be ke talo ke go ithoboga. Ha ke ntse ka re tsala me ke accountant general. Ke tabogela ko office ya gagwe ke itumetse. Ha ke tsena kwa ke bona secretary ke bona Ramotlhake. Ramotlhake o mo lifing. Hey, ra me. Me a be ke mo letsa mo sele ke mara ke kana ke na le problem ke ha ke ya ko ministry ba re payment ko accountant general. Ha ke ta ko accountant general ba re ministry is this payment da ba nya ba ta go thusa tsatsing. Aba letsa ko ministry a ba re ke senka payment ya ga semamang ya gore be ba mara ba re re se go accountant general ba re go la accountant general be ba re mo America go tadisa payment hela gona ya me ka duela in one not even in 1 day. I guess it was in 2 hours. Me ke la ka le ga tata ka re go nna letsa la accountant general ga thusa. Monna we bakang bonte le tshiti ke moruti ko kerekeng ya rona. Hey, ma ke boele ko morago. Tsatsi le ke sokologa ka Sontaga wa teng. Ha ke tswa ko kerekeng e be ke mo latela ko bona nna go yubi ko rumong ya gago. Ke thetsa robetse le mme o mongwe. Ha ke tsena ke mora ke re, "Bucks, I'm saved. I'm born again." Antiba ankatumela ko tena ba ta go tswara ke nkgabojalwa. A re go le
ka re ke amogetse Jesu ke sokologile a mpotsa gore go ra eng yalo ke ba ke re Sunday le Sunday nna le wena ra kerekeng are go iragetse yang hela go rile ke bona ra no tshogile yalo ke bona re ke amogetse Jesu ai me asala tsa tshogile hela ba tlhanya tsama go la peng ke tata ke utwa gore wa re ka ba maruri a ba ntatela go la peng a ke tsora the following day a mpotsa sente gore wa re go iragetse yang ke be ke mmolela ha ke tsa go mmolela ba tlhare le nna ke a sokologa ebe ke mo rapella ke na le 2 days he was my first disciple, my first convert. Yes, ya no go yu bi ya ka le ke bua ne ene na itsege ka tsela ele na le ke itsege ka se politiki e be le gore ga tira tsenwa kana ba ka le biki ba sokologile biki ga tsona tlile dilo tsa gagwe tsa sekete wa para makhasa he ba bua he ne ke la tlile dilo tsa ne ke di tswa go di shopong le di perfume le di nepe ne ke na le paile ka na di nepe le di karata tse di tswang go ne yang le makwalo e be ka ba la ta no mo ila mpona ke la ta dio tse le dilwana tse dimpe e ba re nya ba tsena ke re ke ngwana ga ta o sokologa o la ta dilwana tsa go tse dimpe o sala ka makhasa ba re ga tsikinya university kana kwa ti ga tsikinya le lwa palo re Motlhake ne ba tseba sokologile mme monna wa sokologa ya no ke ta bua ka monna o na tsena ko primary I think la kwa ti ka sonta ha hilo match ha hilo thupula ntsa tithe ya 2010 ha hilo 57 o tsa 57 a mo tsenya mo Europe mo ene gore Europe e heta tithe ka thato mina nthomola pele kira mo kire a mo di morare le bana a hilo 57 o so tsela tsa 57 tithe modimare re ke mara ke mo encourage gore a tswela mme mo putego ya rona ke itse ene hela o kile na ntsha tithe ya 70,000 pula moruti tithe ya 70,000 o teng ha le ka mmotsa mme a se bolela ka ma 5 tebe le ma 10 tebe gape ha ke a tudisa go ntsha tithe ene ke morata thata gape ka gore every birthday ya me on thekela dilo tse ke di ratang go dija o di tsia mo basketeng yana it's always in a basket di tse ke ratang go dija thata me le mongwana ke a ba bolela gore tse di jwa ke papa hela le bone ba itse every birthday ya me a ke a le ba ya no ke bo mogolwe Boipelo Khumonyana ke monna wa Max Keagana Max na le moruti Motlhake go ga bo moruti Motlhake ano ha re tsere go tila bona re sokologa ka la ke ne re no sweet thata a ba bona sa tsala re no sweet a ke a ba ipusara a go ha go ile ge tsime a ba re sala morago ra kerekeng le ene ke ngwana ke Max ka go gana go matsi le go twin sister ba ga ke tsore go a le ne ba le ngwa ga tse kae le ba le ba nye tota ntare these are my twin sisters a tsere ya okay ya no Max ke a gana kwa ke ene motho wa nta mo botshelo ke da mphakoloi go ruti go ga le thata nka ta go bua maka pele ga batho ba ba ka e teng wish ko le nta thata ke rata mo go maso a se re kiswa nye wala ta la go nna wa re mo ruti ke a go se go tsa ba mpaki ya koloi ya no bomme ba bone ba
never tsena Sunday school. I think never looked like mogolo wa bone bonte. Ha ke sa go se la simolotse Sunday school. Again. Never looked Sunday school. But le ke re ke mbale ba nyehela ba. Le ke tshabile go bua se. Me a re ka re parliament o se buile ke ta se bua. Bo ra Motlhake. Ke batho na ke itse. Ya ka ke bua ke batsadi ba me bone le masika a bone, they are the sweetest family nna ke itse mo Botswana. Ke batho ba ba sweet le bana ba ba haba ke ene le basadi ala ba ba very sweet souls, gentle souls. Satan we acknowledge nna le ga ka bona acknowledge gore o itile ha ba le motho go teng. Me ke etsa my house o bona general ya bone ba ntsha kgang gore we will revenge. Le na ke ra Satan sa tsieme ka ha modimo a mphile thata moriri o be o tseng Satan o boetse nna ke to revenge. Ke gore ke notice ke tlo ra wonder how tsabi Satan ke na simolotse ya ke gore botshelo ba me ya ka mairane le nna ke to go revenge as best I can. Boipelo nako nngwe ka re ke ba itetse ko block 3 yana ke tsena ana ke rakana le ene kana ke itetse mo lapeng a butsa ke mo tsare gore le o ntare mo profit o mo tsere phone ya mo profit e wila nya ne ke la stop ba ta ko nna ntumedisa ntare ke mo profita o khana go profita le ke mona ke re nna ke mo Christ e be re bua ba thare ke ne phone ya gago e be ke mo nela phone ya ba bua le phone ya tsama ba tratse okay ha ke itse ke tsana mo kuleng ke mona ke re mo latele gore ne ke calculate gore mo profit o ke a go irang yaanong a ba mpontsha ha tsene yaanong ne le passage nyana yana kre mo profit o tsentsa le ba mo profit ba mo ba marka mo passage e be ke ra boipelo ke re a re boele lapeng ka re ke tsela ka tswa mo koloing a tsela ke na la advantage e be ke mora ke re o tara ka phone mo ba re a ke na madi ke ba ke ke re tsatsing ke ra la go engwela me ka hala o se ka tena ba teng ha ne ke na le madi go ke mo reketse phone such a gentle soul. Jano ha o ira hetse yana re tshwetse re ikgomotse ka roko la Modimo. Satan ene o tsa gore o hentse me ke ipuela nna ka bonosi o khotile motshitshi ha Modimo a mphile nnata le nono o ta bona gore I should have just jumped over that issue. Na ke le nosi ke ka ke bua ke itse bo ra Motlhake le batho ba very sweet mo Botswana bote ne ke ha ke ta kwano le ke iputsa ra ke bua yana a no ka mo parliament o buile ba ba ile gore ba tata go gonna ba re ke nguri ana ke tara la ne ke gatane motho te ga a hitile teng that's so sweet ka re ke rapela ke re ngwana ke o mongwe ne na le dintja di le 5 ya no se fotse ne di loma batho a di tshabalele me gona le ngwe e bonolo we e bidio a go tema kumi la go ngwe be thula ke koloi so bosilo ba te ha ke heta ka gore ke tela ngwana ke mma a khua me a rapela are God
Makumbo was a good dog. She never barked anybody. She never bites anybody. Amen. Ke bona hore o raela gore mo dintšeng tse 5 tse go swile e se ka re go setse tse ke di thabang tse le nna ne ka rapela thapelo ka re this is a sweet family, God. They don't deserve this. Me modimo a mpotsa gore who deserves it? E ke bona gore bothale bja me ga bo lekane le jwa modimo ke a mogela. Me revenge yone ga ke itogele. Ga ke revenge kgathanong le motho, ga ke le kgathanong le nama le madi. Ke a go revenge kgathanong le mewa le dithata le magosi a buso a lehile. Me basadi ba me a ke loso, a ke botshelo, a ke boteng, a ke botelle, a ke dilo tse di teng, a ke dilo tse di tatang, a ke ditshedi. Ke eng se se ka re kgaoganyang le lorato la Modimo? Ga seyo. Ga seyo. Modimo a rona nako nngwe Baiseraele ne ba lwa le baba ba lwela mo mogogorong in a valley. Ha Baiseraele ba henya baba ba re Modimo wa Baiseraele ke Modimo wa mogogoro. Ha re ka lwa le bone mo dithabeng re ka ba henya. Be ba siela go dithabeng Baiseraele ba ba latela go dithabeng. Modimo a re ka re la re ke Modimo wa mogogoro, ga ke Modimo wa dithaba. Le mo dithabeng ke togo le fela Baiseraele ba henya. Ya le gona Modimo wa rona ke Modimo wa dithaba, ke Modimo wa mogogoro, ke Modimo wa mollo, ke Modimo wa metsi, ke Modimo wa thuso ya rona e tla tswang go go ena re tsholetsa batho a rona go dithabeng, ke Modimo o reng re ralla mogogoro wa moruti wa loso a bana le rona mo mogogorong, ke Modimo e reng ga re ralla mollo o seke o kgone gore kapa, ke Modimo e leng gore ha re le ha gare ga metsi a ke a re phepheula. Modimo wa rona ga a palwe ke sepe, o to gore hodisa dipelo tsa rona tse di phathogileng, tatlhegelo ya rona e kana-kana. Bona Motlhake ka New Year a ke itse go simolola le mme ke itse New Year ba kopanang ngwaga le ngwaga ha batho ba phatola bangwe ba ira eng bone ba kopana as a family ba rapela. Mme ke letsa gore le ngwaga o ba ire hela ya bora uta le rona re ke re rapela ka nyebijara wa ine. Mme ngwaga o wa 2023 ke a go ba bitsa hela ke ba phutha ke re ngwaga o ra rapela ra simolola le ngwaga o tang le o latela hela ya gore ba rapela every Thursday ya ke tsura ba ga rona ba ka kgona mme ke ta ileka a re ithute mo go bone. Mme le rona ya ka re rapela re le malwapa re ba be hape le ga Modimo monna mongwe ke la lwa le moengele gate ba lwa bosigo bote, mme monna o na itsetsepela kgatlhano le moengele gate le moengele a ba bona gore ga ke kopane le matshwane a ba mo kgoma mo nokeng a ba tsipula noka ya gagwe. Baebele ya re a sala ka go tswa ho monna tena bidiwa go Israele a ba simolola a tsamaya kwetse pela ha ne moengele a mo khomile teng.
a ke pelaele sepe gore Satane o re khomile re ta hola mme le badi lone le tana le teng mme go hola gone re tebere hodile modimo a rona ke modimo o lorato ke modimo o mautelo bothoko re solohela ha bana ba rona ma Sunday school a me batho ba ile ko le godimo nna ke yone solohelo ya me mme nako nngwe re tebere na le bone re opela dipina tsa baengeli re na le Jesu kwa bateng ke yone tshepo le tsholohelo ya me ke sone se ka mo a re lele bana ba rona mme ha re le ya ka ba Israele ba bogologolo ga tene ba lla ba ikgagola ka dilwana ba itshela motho go rona ra lla ka gore re lathegetswe mme re na le tshepo le tsholohelo ya gore tota ha ra lathegela re kgaogane le baratiwa ba rona kana kwa mme le ha re kgaogane le bone ya le go se monate mo dipilong tsa rona ra itse gore re na le mogomotsi yo ta re gomotsang re na le kgosi ya kagiso yo e re le mo matsubutsubung a diphihwa o ta re ha kagiso mo botengeng ja pelo ya rona kagiso e sa tlhaloganyegeng ka tlhaloganyo ya motho kana tlhaloganyo ya setho ra itse gore ya ka maba Satane a re simolotse rona ra lametsega gona ra itse re morana Jesu Kriste o hentse le hatsi o rile ha le mo hatsi le re ta nna le diteko le di thaelo a kere mina metsega gonne ke hentse le hatsi me ha hentse le hatsi gora le rona re ba hei ibile re heta ba hei Jesu Kriste o rile kagiso ya me ke alo e naya mme ke yone kagiso ya re neetseng e mo dipelong tsa rona khotso e mo dipelong tsa rona e ka seking ya tsewa ke ope ya tsewa ke sepe mme maba re bua re molaela re re do not rejoice over me or my enemy, for when I fall down I will arise. Moriri o kgaotswe, moriri o monte, moriri wa nonoho, moriri wa sekgabo o kgaotswe ke ba Filistia mme o tla gola gape mo ke thurihatso modimo o tla busetsa lethabo la gagwe mo dipelong tsa rona gonne lethabo la modimo ke lone nonoho ya rona modimo o tla busetsa monyenyo mo dihategong tsa rona mme ra itse gore mo go rona re le badumedi go tshela ke Kriste mme leso ke phenyo mogolo bana ba rona ba bone phenyo ka gonne go ba teng ke a thomamisa ke a le itsise ga gona bothoko go ba teng ga gona bothoki ba na le Jesu le baengele mme ba opela dipina tsa baengele go ba leng teng ba letetse rona gore ka nako eo re go kopana le bona ga re ka kera ba busa mme re ta ba latela go na le temana ke ta e bala pele ke a go nna hansi e tswa mo lekwalong la ba Korinta ba bobedi kgaolo ke a bone temana ke a boroba bobedi ka puo ya senyare we are hard pressed on every side
but we are not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Nchokwante, mosename, Satane, artoko hadith. Me aka Paulo abua, our strength is made perfect in weakness. Kore, nunu hoya rona, yesi mona menye, yeli moteng harona, yeli mwa o bitepo, yeli ene mokomusi wa rona. Haya kare toko haditso ya, ene wa emoha kora aitsupe abonale. Hakimu sisi. Kora dio se sexa di mana ning le sisi kayo. Me kora le pina ki. Yering le sekala nthoba tsa ka botho. Wa ICGP. Ya mo tsa sisi ba. Gonne gare go hita bana ba rona. Ra go hita milione ba wadimilwe. O ene gore modimo na o dirile ka mmu. Ra go hita kana ro boloka gore ye go letela tsogo ya batho. Bone ga ba yoga. Ga ba yoga. Ba go le hilo le botoka. Me ha o eletsa gore o ba tote kana ba itumedise ha o eletsa ke gore o ba hite ka malebu gore modimo o na re hile bana ba bante ba ba pelo dinte o na ba re adimile kana kwa me ha are Amodimo wa kagiso a re se go hatse re lebogile thata moruti ka kgothatso e kalo-kalo a re itshegetseng ka modimo betso. Modimo ke ene botshabelo ba rona ke thuso e gaufi thata ha re le motlalelong. Ke re no go hela e na le bokgoni ba go ka alaga maikutlo a motho mo nakong ya tatlhegelo e re mo go yona. Ke ena botshabelo, ke ene lehika la bosakutleng. Ke dumela gore ga re bua ka modimo re bua ka modimo yo o tshelang, yo ebile a tlhaloganya segolo-bogolo, a re tlhaloganya le go gaisa rona ka e tlhaloganyang ka teng. Re bopilwe ke ene mo tshwanong ya gagwe. Ke dumela gore ko ntle ga gona le kitsiso nngwe ba tsamaisi re tla be re tla mo nakong ya gore re tle re bolle. Mme a ditse kana go tla be gore le be le re biletsa ba batlatlang gore tshegeletsa mang a praise and worship le tla be le tla kwano le be le tla go ropella pina. Re tla be re kopile mo rutira tšhaba tsotlhe gore a batla gore tsela tsego ga tswa ka re tla be re emela dumela go ka ba bitsa bone. Ke le ba moruti ba ba latalang ba tla re tsala matlola a rona go ya go koloing me ke ta simola ka ba ba tsayang ke a gana ka kwano tshwaranang ke a gana nkosinathi mooki thapelo kowa taelo kowa laatile kowa bakang kowa ka bona ko a re tsamele ka kwano ba batlang ba re tshwarela Boipelo ke tebogo moleta thebe ya me re batenne le tsomane
Korang Pimelo Mpoe Dimpo Mahogoti Kale Boha Ramutuana Kabubeho Aratamela Gabuan Bagli Bidzing Bobon Naleva Dituya Habona Leva was an Africa Bora based originally Dituya Rari flower are already cancer. Bobona was a Dituya little Lona Kimela Badisa Vale Cantele. Hello, did you see about it? I get Bella Jalo. I did to say Ruscaradia of a Poganako, Rebolo Gay. Pagaso, however, internal. However, the Gully, Babatana Moe, Babatana Moe. So, Netzen the Retakazo, the Bolo Jambo Zadi, Banamola Bay. Kisa separate legal Gully Rabo or Anseo. Maybe the busy one and Badinao. But the busy one and Badinao. I read to say name. Riti tulakanya pita ore etamaja. Haratana go kumabite mazamaisa ngo balebeze. John Maguru Sam Kabezebedi Tabo Kiaja Kobamo Chwabi Jeremiah Babui Palo Kiahana Kirona Balzabolerezela Mwana warona Boipelo Johanna mo halibite. And then Yotlabong Babatabong Barzela Babatabong Barzela Bamukulusa Moguloi Ki Babere Batirikae Baha Khumonyana Badirka na level le malala la otswe bana ke babala bala ebile mme ga bale kgakala ba ga suka go botelele go moe o tla ba santsa folo ga bolo ya kgakala ba ba gaufi a re thusaneng re ska ra dia bo fefo ka bodi. Amen. Re a leboga. Ke dumela gore re ka ema sentle ba dithumele bone batle ha re tla be re ema ka dinao ba re opella moruti ra tšhaba tsotlhe a botla gore rapella ya ka re tla be re bolla ha.
modimo wa rona re ya go leboga mo mosong ono morago ga sa sebaka se modimo wa rona go kopana gano go gopola bana ba rona ba modimo wa rona ba hulereng re ya go leboga ka gore ra o regile sebaka gore mongwe le mongwe yo o ne a tshwanelwa ke gore a nne le seabe mo thulaganyong e a nne le sone mme re itse re lebogana le lefoko la gago le le re kgothaditseng le le re nonotshang le le lone le le re thusang re tswa ga modimo wa rona re ya ko mabitleng mme re kopa gore o re etelele pele o nne le rona gore se gogatse re babalele modimo wa rona mo mosepeleng o re o tsayang ba bona go mabitleng na le rona o re tshegetse re neela botsadi mo matsogong a gago re rapela go seatla sa gago se se ntseng se ba tshegeditse go tla go rona ga se tswele se ba tshegeditse ka leina le le maatla la borona Jesu Kriste ya tshegogatso ya gago le bongwe le le putlwa le botlhoko jwa gago di re etelele pele jaaka re tsogang go gologa mo mabitleng ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Baruti ke kopa re etele ka re tle re etele ka pele re tle re ba etele pele re Fabrice ba tsibogele ba tsweng a tsamaileng ko pele baruti a tsamaileng ko pele re ba sebaka ba ga so ga re se re tsena mo dikoloi tse di ko pele a di tsamaye di di fetse di mo sebaka sa gore ke kgona gore le tsone di wele mo tseleng tsamaya la gata le hura le le gate go tla go bile ka phatsa go tsamaya right re ka tsamaya ba tseba ba bana ba rona are tsamaya tsa pila eo ba tla ba kgona go gata ba gatoga Pause.